te se wowufo na yesori ye na nabasa kese no ekita ye mu no eye nadom enye mobile phone bi a yesete alarm no de to se ya de to ba bi se be ya ye betumi asori ebe a ye pe da bi anopa yi obi sorry obi antumi ansori anopa yi fie na wotimu no obi asori na obi ansori emu asem te sen abrabo no kose de bia metenase a eya me ka kire wo se ade ba ko ahia pa ye se ubeja bibi na obi atimi agina so aka asem papa bi di afa wo ho obi a ebobra eye nokore obi a se wo obobra eye nokore o obi ani ho oba awie ya si se oba be di agro nanso so obi de wo ye no na wie ye no be ya agudie obi de wo ye no na wie ye no be so abapa bi di ama no anopa Johnny live e was Sompa TV. We are live e was Sompa TV na afa so no YouTube no so eye adwuma ene eye fiada ba bia wo bia no pai e da wase e kwan sonko so na ya ma wache Adea Akye Abia adwuma de nie ya frame na Kwabena Kesse bara no pai se de da no metrase ya me ye no no eto mere bia abrabọ no wo de niema bi tutu ho a na wati bi afrim na wanya bi aka wo de no ho na wo de bi asoso na wo kọ wanim nyede bia na ye betena ha se kotokone has MPP ni NDC kotokone has CPP ni dabi etomre bia abrabọ no wa wo tie ye no abrabọ na wo bọ no se ye betena ha na se ye kasa wie na se ye kasa no anya nsunsuanso papa e wo da ache ne wa abrabọ so a na ye ni amboa wo ne sa ye nti ne tomre bia ye de niema bi gu akwan mu e de mawo na wo di bia toto abrabọ no ho na wa hwese de abrabọ no siko barabusia no pai ade me pesa me ne wo che ene se me wasem bia da no ya meta eka se uye bi ana se ye na wuye bi minim de me kan se wate ase a e wo se ye kọ e na wo kobi ana indeed wo plan ne se wo be kobi eye ne ma mienu wodwene ho mienu kakra bi a wo bete ase ade ma me pe ye tiefo asem ne se o ma dwene mu donti de ye ka bia no o mote ase me se eye se ye kọ na wo kobi ana na waboa wo ho se wo be kobi dada anopai enipa bia no se wo ne nam a e pese wo ma wa adwene ba ha Johnny live e wo Facebook na Facebook so no YouTube no na hwe de ye kọ enipa bia wo ne nam a enema mienu si wo montamu se wo hunu se wo bia frase esesa ebra wo ne nam a eye enema mienu na asie so wo mie na no kura kan ya enema mienu na wo sa wo hye no nso wa abrabom baako ene se wa ya ade bia ma wasua bibi de afiri mu nti wo so frase se o twe ne ho me se ebia na wa ya ade bi ama wasuro wa ya ade bi ma wo de asie no ama wo bi atia de na so se nipa na wo ne nam no sei ne wote nti wasua bibi de afiri mu nti wa frase esuro wa frase tutu na namon etwe ho atwe ne ho kakra de afiri wo nkyɛn eye de edi kan de tosumienu nso ebi wo ha wa yade pa ma na ha no wode na dwen ne nyansa ne kra nyina aboa wo ene wa yade ma na ha no nti watwe ne ho de afiri wo nkyɛn anopa wo de no te sɛn ade ba ko ewi asem ebia wa adwene ma so anopa meka e de a kyerɛ wo ne sɛ sa wo ne obi tifie wo ne obi wa adwumam wo ne obi tekam ade ba ko a ya ne tie e de pa no eye ntoro meka ye wo yam ahyɛ wo kakra wo ho sa wo ne obi te sɛ oba ne bema sɛ aware ana efie na mote adwumam ebi adwuma na mo ye ba bia no pa wo a wo hwɛ me no sa wo ne obi te na sɛ o twa wo ntoro a wo de ya tie wasesa nsam no wo sane di gu anim sɛ ya nti sa nsam no ɛyɛ da ne tie no ɛde sɛ wo nim no kora no a sɛ asam na wo ka no wo boa wo de ya ye din na hwɛ sɛ de wo si kasa no wo sɛ nsam a wo ka no ne tie no ye wa adwene mu de na nso so na wo nim no kora no nti ntoro ba ye de ebra wo nim no kora no wo de gya no wo de bɛkwa no ho saa na wasa de abesi o kan nsam wo no akeka na adwene bom na wo kan nsam akɛse abusa de tie ne sɛ ewi asese oba nya sika ema ne busu no ono atimi de ne nsa si ne bo pipo se me wo sika wo se me nhia ba ema because obatima ye bibia na wadwene ma so oba wo sika pa no
ya won ware ye no wo se me hia be ma because ohunu say be ma no kro be fa wa wo ro kro no wo ye wo favor bi enti wo hia be ma na so no be ma enya sika na wo yere ba ko na opebi de aka ho so ho se de abrabo sitie o wiase na ya ba ye no etura bi antiase anim kantiase wo mu a nipa obepega na kosoro no na oduru soro badwo nso agu apampam antiase anim mesra wo dome a eya ma me hunu wate enye se bia wani nka no na wo kire se wo dome ma wo ne ye ne wo kasa no nkire se wo dome ene beduru ta ma obehia nipa mu a no odan na chidi amawo anopa mi wasem bia me pesa me ne wo ka ma heda na me bi boss ansem we so e de akire wo se be ya wo beti ase enipa bia ne nsa nkire ne eye na bra bosunsum wodi obi na mo a e kwan ofa so wo ye ne niema ne actions no e summarize se de nipa ne se tie de kire wo gisa bia wo bu ani gu so yare na aye wo sesia no se ne kese no pa ba bia beduru sesia yare na aye kese no wo bu ani gu so wa asase no enti na ama niema awia wo no be ma no sanka wo mo ani kofom kakra wo ani to fom kakra bia ka wo musa ni suba anya papa ka wo twe ho firi ni nkyɛn oba no bra sanka wo ani to fom kakra bia ka wo musa oba no anya papa wo mboa e wa brabom anopa wo de ne tesan ebra bi na ebo ya boba na nadamfo pa ani ensuo nso tene sei join in Facebook live na hwɛ ade e bia ye ka ya na ye de ho adansede no to ho e ma wonya bi hwɛ wo join in Facebook live na wo hwɛ ade a me ka asɛm bi asi abrabɔ so anopa de akyerɛ wo ye live e wo Facebook na YouTube no so e yɛ adwuma ebere bi na ebo nadamfo pa ani ensuo nti no mo nyina te faako ba bia no ote oni efre ho bonkam ba bia no omote ne efre ho bonkam tensuo no twi sa na ensuo afa ne ho adwene se ekwan bia obema amanfo hunu ebo adagya mu no obefa so anopa wu no obi nam wo fa means bia so se ye bayi wadi wadwuma but e bia wani ma wo ho so me ka se ma kire wa anopa yi pa enne wu no obi nam anopa yi wo fa kwa bia so se wo kunu obegye no dia free wo nsam but wani ma wo ho so wo fa kwa bia so se obemma wanya aban amane enso wani ma wo ho so anopa ni pa wa fa na dwuma no wo fa means bia so se obewia wo na dwuma na gunso wani ma wo ho so na wonu de esiye ensuo ye na adwene se obemma ebo adapa adadi no se ebo de onim hwe enti edura no pa na ensuo no obepepa bo no ho enti wo hwe TV no so a ensuo no yiri a na afa bo no so na obekọ na ebo no ho aye trom enti na ebo adwen ye ne se wanya adamfo wo sombo de ma no ena opese hunu se da hia dem wadamfo bebo wo a heda sere ne sika hwe ene sa wo pese hunu se wadamfo na wonne nam no obeboa wo a se da sere ne sika hwe sa kwabena yawo na de me ho akire mi yo boa me kakra sei na katere na friend 5 minutes time hwe so obefa ade bi wo ho a wo bi wo de heda sere wadamfo no se da so wadamfo no hwe se da so no hwe kakra sei nipa na wo de wo ho ato no so se wo ye wadamfo no eduru mere bi a o na na chinkyere wo ena me kai samre obi hedam a wo su makai ne yawo makai na sem bia ti wai na adwen se na no payi sabre obi nam akura bi ase a okope obi akunu nyese bia okotwetuo na akunu nebo wode ne kodu nsini bi wo akoku na to atwene every so wa ye ne papa mo de boni atua ne ka enti woda no na ni tepera ne yemu ahye no se me Kwabena na Akye ade we aye me megya manaka na so no honhom fam de me nyaay mananka metian ampani ampa ene samre obi gina kegyeti a wopeka ba bia obi akere ne se yesosofo bi wo ho anasa malam bi anadunsini bi wo ho ya wode nani akere samre obi ahoma bi da wodwa bi mere ya wodwa ni nsu a yede ne kwakoku no in the name of obi bonia waye tie obi because nipa ne de papa ene hia no no de bone atua ne ka enti bra na anamfofo ebo ne nsuo yi enam bonka ne mu saa no en kakran sister so we wa adwen so bebu ani agu so wadwuma ne begu so we wa adwen se efie na wote no wobegya efie ho de ama oba na wo boaboa wo na wani mra ho so no wokru nyim 6 months so we wa adwen se wobegya office ho
ade ama abaya bi afa ne waba because of the hips bi ne ade a wobegu adwuma no nyame wadi mra wo ho so no na adwuma na gu emfa nkose ba yie bia o hwe ane wa mo obi asobo eye wa na wagu adwuma no sister na wo nware ye na wotimi ye bibia but ade na wo ware ye de ase wagya bibia ede bo obi a wote wo nkyɛn so yi wo ye buo ne agu ne ma bi so enti na ebuo nim se na damfo ne nsuo wo hohoro ne ho eye bibia de ma no na epesi ebra epesi ye no ana ebuo adapa adadi enti na wo hwɛ TV no so a epesi bia na nsuo kɔfom epesi bia na nsuo kɔfom epesi bia na nsuo kɔfom enti nkakra ana nsuo etu firi baabi a no wote no ana osane kɔ anafo fam sɛdeɛ mpempi won sɛ ya na nsuo etrefi atifi saa na eba sɛ eduru epebere a wobɛwo sɛ na asane aba anafo na bɛta anafo hɔ kakra bi gise yiri ansa na asan akɔnachi nti bra wotwe ne ho ade firi eboɔ ho no ɛna mɛyɛ hu eboɔ adapa anopai wa hwɛ yi ne wa ma wani ana hɔ a nipa ba ku bia wo na bɛ fra adwuma no mu no ɔbɛsɛ adwuma fo na adwuma no bɛgu nti ma wani na hɔ ɛyɛ nipa bia wɔka no kora kyerɛ wo no ɛna wasa wo fa ne sɛ wadamfo me suro wo bia wo so wɔdɔ me kora kyɛn nipa a wɔmpɛm asɛm obi a wo bɛ me kwabena me pɛ wasɛm o kwabena me dɔw no me suro sɛ nipa no mo me suro wo bia matɔ ama na di mo me suro wo bia maworo ahyɛ no mo me suro wo bia me nam na me de me ka afa no me suro no mo ɛkyɛn wo kura wo ni me anɔpɛ hwɛ na wa mu wani angu so na ɔkyerɛ bi no akɔbɔ obi soboɔ masɛm tia me de ma woni sɛ mo wani da hɔ a de ekɔ bia no wo behu nipa na wo ne nam no so ɔbɛboa wo ɛwɔ aware mu a wo behu empra na mo twe sɛ mo study mo kakra no ɔbɛboa wo a wo behu adwuma no ɔbɛboa wo a wo behu nipa na obi adi ne ho adanse akyerɛ wo so ɔbɛboa wo a wa wo de wani to fam a wo behu anɔpɛ yi ma memfa wo enhyɛ wo nkuran sɛ adeɛ bi a wo yɛ bia no ma wani na hɔ na wan hwɛ yi a wani mra wo ho so no na me hu yanka nyansane bia ni hɔ a wanya no aduru 47 minutes after 6 o'clock ɛna ɛyɛ fiada Adea Akye Abia dwumadie no so ne ma menkɔ ahoma no so na menni nkɔmmɔ kakra yɛne chairman edema GPRTU ɛwɔ Ashanti region yɛwura Malam Sumaila ɛna edi nkɔmmɔ ɛnura sɛ wo kai a yɛka kyerɛ wa no pɛ so bo a mɛka news no bɔ so de kyerɛ wo sɛ ɛsɛ nkakra Ghana Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia sɛ yɛnum nsuo ntwɛ wɔ pɛ yɛduru hɔ kora awie yɛbɛyusu kaa ɛyɛ electronic wo charge ya te sɛ de kwabra me charge me phone pa me na me kro no emu asɛm te sɛn salamu alaykum Malam Sumala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam na no pɛ wa pom te sɛn yedi abunya ko kwa do na mo so e jana tom ala daurma ye ho ye pa wona wo ye chairman ɛwɔ Ashanti region adema GPRTU wadaroma sɛ bibi sɛ ɛba ɛhene fa na wɔse yɛde yɛ ne hwɛ na saa asɛm sɛ ne yɛte a obi busa sɛ ɛbɛyɛ possible deɛ ɛbɛtima yɛ yie saa yo dedi kan mi da wase me chewa tie fo ne Ghana fo nyina ebe bosume enwotwi ni na World Bank mbofu ba ha ene yenuanom ke mpanifo na transport minister asuyeye ene mpanifo atitru bi hie kuma hie hia be mpirinu na omo de saa de wi atu yenim yeso ya kire ya dine akire wo mo yeso utimi da sia no apija okura na wo kwa kwaji bi da bi aman na omo ahia asie no omo ahoboa etisɛn omo hia asie emreban omo ahode enesɛn omo nimdie enesɛn ye toto we nyina awi a ansa ye de ho akobɔ saa amanse yesu beyi empanifo sɛ uti ense tete yi a ye koyi tete yi Ghana ye charge battery e dey run transport ni yi diesel ni yi gas oil ni yi petrol efimu a ye nhwɛ sɛ kwan ye be fa so e be boa ye betimi etu anamon enkofa ohaw na ye nhyasie ne nkodu kwantifi ne nkuja yakwa mu ɛsɛ sɛ cars bi aban betimi a
yeah aban ankasa ne cars ministers MP4 cars and chassis na afe atraba private cars na commercial cars die udi agoro na wo de continue kudru nkoko fitumase airport Accra kudu nkoko na battery no ekuwu na wo hwe nkoko east region area ho na wo nya ba bi e charge no a na ye kwa na se ye bai ti bibie no a broni a chance a bibifu etimi bi na emom empenfo se wo fiti preko e pounds a mu ja ne beba de empenfo dia be a Ghana panyini da abedi akiri eso de abesoso yi yetim ka se nye yetim ka se beboa ye ne kakra ni ye hwe se bia enkofo ohaw bia ma isan se filling station e wo Ghana ha which mean kai a eboa ma diesel any petrol eboa ma transport akoso no si e be change aban battery e charge a ye hu se ba bi e charge battery no e se ma ne dɔɔso na ankofo ohaw eni abebese amba so we die ye di ka trans ntrini prensa se dem di ka kai no na enya ewie payo nti ubisa ya na kakra umuno neso yenhwe se diesel na eni petrol na ye di run transport no eni charge battery ne ba no a ehu susuaso ehu faso ben be magana na on amai no ma chance di petrol na fence battery charge battery e ye adwuma but aye ben na ewom adwuma ben ne tachiri mi ye ntumri kan ka se nipa bi nti o ma bia achance ye so kusase e bia sa ma no a wono di charger e start ne transport no e bia wo sources wo akandia e beboa no yeso bi eni ko akandia ene petrol so ye hwem emoa ene mfaso a eboa ma Ghana mampanyini nya mfaso filling station force nya mfaso akontifo na da force nya mfaso no yenhwe ni yensanhwe charger wine no ebabua na se emboa malam na obi kura de nsusuye eba se saa na ye be charge cars de a ene nka yenye ne se nka bi a cars ne be yusu ensuo mom efiri se ensuo de ba bi a ensuo wo honom nka no be ya chen se bi a car ye ko charge no obi ka se a wo ne be ya adwen una wo my Ghana ensuo enye na ma wo ko ba bi tse charge ni de na ko ha ensuo se de ensuo ti de ensuo ho de che petrol ensuo ho de che battery etina mi ka o ma bia wo ade a eboa no ade a wo tutumi etusu a wo kan o ma be ka say eboa mo say o musuo ye fa fempa twa kwan eko tu abula ansa na o menye ensuo ba na nso be run transport do a ono no ma no obeka say ti yen first de be boye ni yen hwe obi interest so hwe Ghana wiase a obi wo ha petrol no odwin se ni man ni petrol na country bi na o petrol na petrol ni ye country sa country ni ye dwe odi ye so mfaso wo boy so rough nti yen change na ne konchire no obi wo ha na dwere no no okay ekubasa wo Ghana ni na wo Togo ni ana wo Niger ni emwa ye ya dia yenhwe for future dachi de be bwanchirima enye obi peseme kuma nti Sompa na wo tire ho akwachire malam na nsen kanea no enyina so se de Ghana fo ehwehwe no adan wati bibi asia na be ma petrol bo no akosoro kakra wo ho se de ne be sekika koyi ho de mekwa meka se wo break kakra ahra bebia me madwuma bebia me wono ene bebia ade ko no obi entima se obechia na so e di makọ different way ka ne dudum ba dia because me kabia ye be penti me black to ho di wadaroma aboana no wa unidi entwasu ntimi de ka adwuma ene ties ene charger be petrol ye charger ko charger wa no ene me ko le kwase ndumu ka ne ba dia ahwa meka no bi de paint bia paint no wadaro mani die kwa so say petrol no entumu be san ba biem ana wo hwede keka koya ene ma beta akosoro ebetumi aba se entumu be ba betumi aba se bete so say ya na empepie no ye de ho toto ama ho do so
and the dog for petrol but that is it didn't need that. And the beer bet nas will be married to him. Okay. All I feel na nkomo no ahase me nim se empanifo agye mwadwen e wo sa nkomo ya e koso mi na me nim se ya ahase se no yentimi nya adwuma na ebra ye ne mu enni ho nkomo enti ebra kɔ nanim no ye beba wo na so na de wo manfo no so kan de wo betimi ne ya kye no wadawro mana woni ya kye bi why am bra se kwaso me da wase ye da so pa Maila Sumaila Boache ena yetene nka ona ye GPR2 chairman ewo the Ashanti region so mame match na pom te say Ewurade adawroma obi odi ache ele nyame ase anopa yi prominum kakra ka meeting na ijemu dia mass sports branten prominum kakra na won se wat nsam ni bi se Dr. Mahmoud Baumia se he say ebre ko nanim nti enche kasa yetimi e charge se de e charge mu ba phones ahodo ne laptops no na nyina no ye ba be charge cars na betimi aboa nim badabe se afei na eho asem aba ana ne enimani me ya ode bebe ya asem president ya na enimani ya ode brai ebe ye possible hunu sa se car ye charge Ghana ha say oh Kwabena look at the system there's nothing new under the sun on the be ameka ene wiase nyina e konanim wiase nyini obi apeso konanim nti se yenso ye adwen se baby a fango semi Ghana petro kosro pe Kwabena affect ade nyina ti o ma hunu se chargeable car na beboa ye ne me no sanke ho atoye ene sanke no ikodu fi ye de si charge ye da ne si charge ne ye charge ya anope tanwe ye tu yaba na eno obe yi unu so ne asem eno so ne asem na sade obel so kra be si akosro kra anya agro ye tu kwan ye na ma ha road ebe gina linda dro akọ charge ana hey asebu bia no ho nkasa ho beba kwan ya ebefa so a minim se ebia mpanifo be keka sa na ema nyina abom on se papa ba omia no digitalization no eno akwan no nam so no pese o man no o kire ye dogon korokorowa na niema nyina na nyade a eye emre on se nipa ya tena sebi ye dada kua dem titi gramati na wo yi free ho akoba bi foforo no nipa bia mpe change nso to da bia ese yesesan ho nti ade a enye mere ema no but kakra ibeduru ho se send ye na one Alhaji Ismail Abuachi ano permit ano ne kasa no ye de niema ne mienu begu nsane ani ya we petrol no advantage any disadvantage ye behwe charger advantage disadvantage ye behwe na de ye beboa ye no ne ya fa okay minyini se we ye be ye chinchire twintwan se umpo Debi ye boy quick one you see the atudwa kire se guarantor system no e ba ye na se Ghana fo bi afa ho e register enkoda nyasem ketwa na no mduru nkenkensu nkola no delay na eye me ngonwa yakoma da akora miss to we mu nyina ekotwiro ye di kobi kola nketwa ya bobo ye duku timinim oma di nksa nkra na kodi le mu kobi a ye twire di ya wo point ne sa akora we nya 18 years na ne maami bu afu akoda we de sese ni se guarantor system na obi grant de ama na on the guarantor system ni ntino ama omo fa wo nya guarantee man dia kobi we free to go we free na se wodam churodododo a wodam churodododo a wo churodi na so ya menwanwa we na se mu adwo a obi anka omo de chese nka face no anka nkula on se ya twena ba ya ye hwe nene de ope that untimi antia obi ba say on say o mo the system na ba say guarantor system nipa no obegina ho na obitimi ka say ni ya nti nipa no won wode ne ba wo se wanya say wo se 18 25 to dia asem na obeka antoro hwe bi ehihye ni mpo enno a say ya na ye be kono so de akobe ni ekuro ni ye be say no ade na ye be say to aye mo bo nufo e ma me no mabubu ye duku di akodi da so guarantee amaye Ghana for de ye ba de nkobi ngano mo nufo me say akomada Kwabena I was shocked ngano mo nufo me say ni abubu ye duku sai mampani ba ofie e ko trade wati enye we enye fe asia ni say na unse obekomu ana party mienu ya mo na ni obedai say nye tuntum white black and white omuni no ale ikuri abusia
exactly 7 o'clock. You better die one bar near fast sports on your bar and send people chira. Yede bebre mo na wonim say enro aye din komo bi frɛ e ma wo ba mu kakra sɛ wo be kaya. Ne nyina no eye said ye koso e wo Kolebo Teaching Hospital no. Empanifo de krata ba bonten anopa ye ba making kan krata no de amount. Na ya compare to that of Kwabena Teaching Hospital. If possible kra no a ye ne yura frempon be din komo ne ahwɛ sɛdeɛ enema esi etie na ya compare the two. Kwabena Teaching Hospital na yahwe Kolebo Teaching Hospital sena emu asem esi ekro yebedi saa nkomo nyina anopa just after the sports na yahwe yewura Allah no kwadwo kyerematen oguso kasa na wakansem bi ama wo refer Ghana for say 2007 no BBC nti Ghana for party a omunkɔhwɛ ho yedi asem na wɔka yeba yebedi hu nkomo na eno soso no yahunu sɛ de yebesi akenkan na wasan de atodwa kyerɛ sɛ MPP party no eye mistake a nsɛm obesan mu no eboboba and why na ka no kore at this point just after the sports yebaba na yaba be di hu nkomo nti it's time for sports with Michael Akomia and the sports crew nti yebegya mu dia ma wo mo then yeba bie mu a na sansem o nyina so ya sane samaw Nash ewa ha the most dedicated man no no our way na just say Nash doa nti bibia be kama nti it's time for sports. Good morning. Adea Akye Abia so yati di say tip off ebaso ewo Sompa 93.1 FM on radio on Facebook Sompa 93.1 o search ya wonsa ebeka TV so de Sompa TV na wo hwe ne sisie no medine Michael Asarebodu na med efiemu nsem de ekoso ewo ya gudiem de bebro na no eche Luther Betnas no de remu amana ne ahwe se na nyoma enso etimi ekoso wo obi man so emraso ayetnasia for the next 30 minutes the pure sports and so edebro ewo jumedi and so shannon so ye be share the local news kakra ne wo se na nyoma enso esi ekwa ye hyase edi a free second year zakese mai wano aso ye enra ana atedesem eba edemomani na ne se eyade a betika eye jumeku a and they know womo eye bet hu adwuma womo ne eye second year zakes emano akomontuma bomu a and they know omoko no makọ sponsor omo ahwese nyoma enso betimi akoso enso eriama second year zakes ladies na say ana ehhehye no esi etie betika empany for ema eye second year zakes supporter eno eye 200,000 Ghana cedis na we no enye sika no mutuade amomo support no ebeba in the form of equipment enti matuni di say a sports equipment deal for 1 year and omo yes ade we e de aboa second year zakes ladies enti wo mema omo jesus afi so warm up kit de omo de be train ni na no ade abetika for ebeboa ma hazakes ladies emba no enso ensa etumi aka nyoma ebe konkan de omo na enu bion deal ni mu ana ade abetika for ebe create affiliate link e ato second year zakes ladies wo mo website wa obeko website bi abe click bia no
so wu twa bet na Adea bet no elusu a second year Adea Akye mba no enso betimi enska card ye frame na bo amanioma etimi akonkan de amamtu wey nhyehyɛ ya Adea Akye ladies omo ene beti campaign for wo metimi aya eboa emanioma so etimi akoso ama emma football team no still on women's football Shenenson Adea Nyankopon yadma ende abrewa eyipoma wokwemu ama women's Premier League Super Cup no shase ewo chebi Adea Eastern Region ana tournament ne eba so 8 teams ana omokwa akosi akan ampem dakwa ladies Dreams ladies Northern ladies ana Supreme ladies omo every Northern zone omo ba kabom ene Adea Akye ladies Army ladies Faith ladies Anna Berry ladies enti omo ebetu afra na oma bo and the match se ba so no mo me hwe fixtures ne kakra sakra ne ransom nim and the games no Adea ye benya 2 games e ba so enso e wo chebi enti say na siete Adea Akye ladies bo Dreams ladies time no 9 o'clock anopa e wo the Chebi Arena eno etre Supreme ladies enso ne Berry ladies e be shia eno so e ba so 3 p.m. e wo the same venue na ochina games no so etimi atwa so sa kama amanyoma etimi akonkan na tournament ne ba so no ana Adea openi FN se Samuel Atachia and they one na member of parliament for Ebuakwa South ne mpeswa so ana ye tournament no honorable akasa yenkotie ne kakra. I am very excited as a member of parliament for Ebuakwa South. We are hosting the Women's Premier League at Chebi constituency headquarters. So I think we give every support to this very laudable activity for the simple reason that we cannot know how this will going to give us an international exposure and the kind of benefit that will be near to this very country in the area of sports. So we wish this exercise the very best. And we also pray that all the players and the technical team are very healthy for the moment so that we'll have a very successful league. No Honorable Samuel Atachian MP for Ebuakwa South no na ordensem Adea Tuya concerning the Women's Premier League Super Cup no na so Dr. Kingsley Ajiman wono a true son of Chebi and they oko Ghana scholarship womo secretariat wa wono anabuadi juma as registrar na honorable ana doctor Ajiman ordensem dia tuja Super Cup will be held in Chebi from the 29th of September to the 8th of October this year. Everybody should be there. This is about women empowerment. And yours truly, Dr. Kingsley Ajiman. With my huge support for women empowerment, me and my team will be there. We are very grateful to the organizers of this sporting activity, for the Anna Dan Ochima, for the Anna Dan me, to be there in person. Enti we know Dr. Kingsley Ajiman say registrar Edma Ghana Scholarship Secretariat na baby ayebo game no ehwa no so free and they ekromani ina gini tumfua enti Adea ono so akasa dia fa Women's Premier League Super Cup ne ho na yemra yemhwem in the Ghana Premier League Adea game kese baso Nyankopon yadama kosiada ewo the Babayara Sports Stadium Asante Kodoko tonsa enso area frɛ Karela United ho hyehyɛ no say na esi etie na enra Kodoko ye training na training ne course no Enoch Morrison, Justice Blay, Richmond Lamte, and Julius Ofori per their observation no enya de amrante we no enye likely so metimi aka Kodoko squad ne ho a ombeje piniesi akan enso ede ama Kodoko Boboko against Karela United. Na ho hyehyɛ no say na siete ye ho meso kakra na ye nko ahomane so eno ane the Ashanti regional boss of the NSA Babedin Komo Ora Emmanuel Kojapia. Chairman Apia, good morning. Good morning, Minia. Na bibia boko de. Jamedi Akye. Nyankopando bibia kama eje obo eje na nyaba Nyankopon ya adama kwesiada Kodoko ene Karela na Asia na mo ana mo age atuma mo host game no enso ede ama ye ho hyehyɛ no sai na siete yo minia me da CP say senate etitafo no bo mu buy money ye fair on the first week no Kotoko ne Lions boy no as facility owners you see honum
to the best of our ability. Said the first one, and the pitch is also looking so good, and I think the players they are going to do as honest Omoba Buayema match, supporters in any any other thing BSC put in place there, your boy Homodin say be putting in place. So the stadium is ready for Sunday's match. Okay. Now, say me ba be hwebia, say me hwe Sompa TV, me tie Sompa radio. Me ba be hwebia, me hia ticket. Ticket no one sensem no. Still na ye turn online na won. No, me da CP. Say ticket ni issue last week ye nyina ye hu the CEO stadium hono. I think it was a little bit worrying, and yes, it was stadium high and Nekotoko 18 na implementing government policy. Yes, we are boy a homoding. We saw the sea last week in the a stress and kakrama fans, and especially when now you expect to say a BA ticket in Luce Yentono from my Juada, Copim Kusiada, Nipadudu one better online and San and Komedu Stadium. But I'm saying now boil it down to education, no. And 1 hour to the time, any able born in any pay good and it was well over 2,000-3,000. Yeah, checks and balances over 4,000 in a that moment. No more try so much ticket in the room. And say try say you challenges kakra any buying any ministry no boa through head office na or more about a gadgets any neoma be boaing ame abeye no. They encourage fans and say until say someone be no. Any other alternative name no the be say you be encourage say woman nyere wo ho no mun to ticket nentem you know ka say Sunday evening and it started Monday evening and it started to tickets no but what dashboard and so you slow kakra we understand sika ho den there by best say input say Sunday ni na nipa no be decide say obeba ontwa Adea no online and sign with the stadium ho. I know you one thing you realize for the time being the most important thing ebeboa so that Womba stadium ho woma ebia woma hanya information wenti ehonum na obetwan be very few. Say few there you bitimi aye scanning na yenya challenges there and womusu ngina queue mu enchai we be hu frustrations. So for now there everything we are doing is through the e-ticketing, and then when you dial the *711# and nona with the habitual ticket. Your best NAC, you need to me was signal na ye basa no so ana. Hello. Kemo mobile share ahomana wa me sure say line no ate kakra entina ora imana apia o chechem se Adea ya ma wo mo frey enso so yedi bi so ma radio se mu nyina mo mboaye na fans no enti ase so mo ti ase na so mo ye ntse de ye kana e maya e be boaye nyina de be sansre biu ni se ye nye se ye ton ticket e o gate. We are discussing with Kotoko alternatives ye de kotum penifo ni mo be boaye na ya hwa e be ma fans no ho ato mo nemo no ye discuss baby ase obeba ho no benya tikitekita ye say ye no paperless ye bibi opese utobia obeto no online until for now the minia that is a situation is any city na say ticket ne bo no na 10 cedis eko edeko 20 cedis 30 cedis na 50 Ghana cedis enti me pacho say wutie na wo hwe ya *711# na wedding hyehyɛ ya ebeba no so na wetimi ato ticket ne bi na ora apia ka o to anu ato ne ntem se na ebe ya bibi wo ho na ya coincide pe betimi ye free ho na abo am wetimi akọ stadium akọhwe match ne so ntem enti Mr. Pia eda say CP nyame hye nyina okay enti eno Ashanti region omo NSA penyin ne ne di nkomo concerning Kodoko wo mo ne Karela game na nkasa so hyene so likely say wenhu Frederick Asare o goal post ni mu a mema ne nya wanwa ebia Ibrahim Danlad ebetimi a start enso edi amakro bi enti ehonsem ne ba full timer ye de aka enso beso so edi amayen free o na Adea memene da so game kese ba so osunyane Coronation Park turnover for akwa wo mo ton side afre Accra so folk team no enti ayanya ne say Adea omo betu edi free enkran enne
anopa na omako PM osunyane omatwedwe omo ho atwense game no enso betimi ahyase game na nkasa so Adea Enra press conference kese ekoso e wosunyane na coach Stephen Frimpong Manso ono da eyebofa kwata no ano wone player ba ko deputy captain Emmanuel Kobi no mokopi ase na dedi kan coach Frimpong Manso akasa area fa house folk omo team no coach wonya kwan no ahwe omo na etesen house team no no routine. I watched their last game against in Swatrama, and they played well. They have technical players who can hold the ball, especially in the middle. No routine. The other guys, I know that boy from Sansikem, Omunya ball joggers. So yes. We've also seen some games about them. So for me, I think that we also know how to go about it. And know your coach Frimpong Manso so the Biaso so was here and they team some more Ghana Premier League ni mina no be able to say obo homa obe pray no wetime nyankunim na no anabofo akwa ene so si o mani so inti game we no wo more press on betime nya a victory na bo amabofo akwa ta no botae so mbeka league nim no ene so etimi abem. We are playing at home. And we want to win almost of our home games. It may be difficult sometimes, but then probably we are trying to take advantage of the home games. So for me, we are losing the home game. The Abem we are draws next time. So yes, we are going for a win. I know coach Stephen Frimpong Manso na mekoi na manke bi de aya na entwe yenti Emmanuel Kobi one so de ne dia to dwa on house of game abofo ene omoko akobo na minina so training good trainer am pick any bia extra say everybody is ready to play house of folk bia we so house of folk see they were motivated idea for more say maybe you know any passes somebody to be there was say Saturday by 5 o'clock now for Patano still that's what affects with 7 points. And no Bosheba Emmanuel Kobi na so or pray so betime nyankunimdie na aboama nyoma akonkandi am still on the Ghana Premier League and the game back obeba so 3 p.m. The Golden City Park and no Brekume Adea Chelsea Tonsa and so their Frey Accra Lions na referee okojina mfimfin no Latif Abdul Adari na Fred Danfo and Alilu Alasan na assistant referee 1 and 2 respectively na so Eric Sefentry akwakoye the fourth official na Samate so ebeshia Bechem United omuguso eboabo mo Enra womo MDO2 kwan no wabe PM back to Ghana Ora Richard in Centre na oko training grounds so any players ni shesha cheche omo kama ama bibia ekonkan ya ba full timer the akemni na no ye de beba ababe tudwa enso de amana fe latest no so ye de free the local scene no e de amasi the latest on the foreign scene no eno ewo Luther King ho or de betudwa enso de abo ama bibia akoso. Right, Brenna Sunano Pina, you be breaking it down. Now you're touching it down. Now you're knocking it down. You're Jamu Yompo. Ewa Monin Semian Shasia. Every annual La Liga games are a team total most notable winner. And Rehube Yasobeti Mwaye Piano and no Pima Sena Koye. Nurse Upima San Tavigo. Etron Deportivo Alaves. Ebo Aya 1-1. And watch Granada. Etron Real Betis. Ebo 1-1. And which Osasuna Atletico Atletico Madrid ebe so mu kamienu a omontmante and you Antoine Griezmann eshe good Atletico Madrid and which Rodrigo requirement at the bakuka ho na ne La Liga game baku betotwa eno eye Barcelona and the Otrafie Olympic Stadium one team ya friend Sevilla and at the Airpim so na so far Roma eye only 20-man squad and Openjeven Javi aton Sadia Froma Wadom a room for any gamer on Betuma bon goalkeeper Macandre test again João Cancelo Alejandro Bade Ronald Araujo Asasuna Inigo Martinez Gavi Ferran Torres Robert Lewandowski Rafinha Iñaki Pena João Felix Andreas Christensen Marcos Alonso Sasuna Orio Romeo Sergi Roberto Ike Gundogan Jules Kunde Sasuna Yawa Koda Fen Lamine Jamal and Femi
Fermin Lopez omo squad ya to nsadia from na good news aneba esa nanu game etu Barcelona boy no changes etimi bibam na sa game on against Mallorca na changes bam no enne omo a ombetuma return abepem the starting lineup no ubonsa brante bi ti say Jesus Kunde obetuma chance enne edama Barcelona enwachi Andreas Christensen eso betuma chance enwachi Robert Lewandowski eso betuma chance edama Barcelona eno no panyina van Javia why Barcelona boss no etimi din sembia to dwa for game anana do ebeto dwa no. Well, I think we need to play better, to attack better, but especially we need to focus in defense. I think we concede too much in the last games, especially all the team in defense, so we need to focus because we play against Sevilla. It's a really good team. It's the last winner of Europa League, so it will be tough, it will be difficult, but I think we are ready to compete tomorrow. I know I am Barcelona boss no was so ready say no be compete now Sevilla omuna Europa League no omuche omu champions game be very tough at the amom nenso na omu be ready for the game and when some Barcelona boss Javi and to Jaba can no full time so and you breaking it down what ma so Rama Barcelona I just said in Tansa bomo and Tansa ya yes say ya de abom say a bribe nyina say former vice president and I say former vice chairman Edma a Spanish referees committee no opinion friend Negrela ni case Barcelona etwesika 7.5 million euros bi at the emano almost opinion position no ni kwaso accept say sika bisa and Barcelona etwi etwesika sana bribe enom to per reporter ba no ese ensem room court na Barcelona wan twena se ensem no omanya ensem papa bi anka no mudi for Adea ombetumi abani Barcelona edoma free football mu and so far latest development by the Emamo Jengramo Real Madrid Adea Gula now no namdi 2 and say after so buyer one group no air train was a per reporter ba ese Adea Gula baba baka nyame pa ebe 28th October Clasico Real Madrid Barcelona bebono after the Clasico and we back in November no be Real Madrid on the Clasico on 28th October and after the Clasico early November na Adea Gula ba na akwada was woni and was say and we Fedi Valverde ne bakutwana ye fen Benicio no na akwada no na upema na ni Real Madrid team no papa and ye busa akwada na akwada na ukra Madrid no u favorite player wan was as usual me papa ye fen Fedi Valverde em favorite player na no Vinicius Junior as I am favorite player and ya akwada no sama wadi to dwa di emam no yenwra mo Serie A Adea say enwa games bitimi to dwa results to dwa no Senator Frosinone etra fe Fiorentina ebo 1-1 Moisa etra fe Emma Bologna esrom 0-0 Genoa etra fe try AS Roma ekana mo mu tekanu bako na after the game Mourinho atobaha Mourinho ayemre Mourinho esen ketego and you come San Mourinho and so panyini what did you say true and so far the worst ever season Roma ashas ye Mourinho biana na say true as ampa in the history of Roma omun share season I say Serie A no munya the worst ever season say ashas ye da na on so ka kire mo as say true as Roma team no omu enya nko back to back da onu na do ma ye wo Conference League odomu confana and Europa League was Sadomu confana consecutively or no and etmaye and see true this is so far Serie A Roma 6 games no team friend Roma Oma lose 3 and Oma draw 2 and Oma lose Oma win 1 and no Adea bede mama na Roma Serie A side your friend Moisa Omu diabetu say play free agent your friend Papu Gomez Oma nya wie Adea send medical Oma the care agree abuki bibia no perbe
Obeka transfer deadline day and what terminating contractor na oni team a friend Sevilla esu ewo na after the ACL no and what treat them be kama wo rom e Moinza no bodwuma esu de amomo eno e de froba ye Jamie Ramwo England Chelsea omo Brentford Reece James good news eba eso PM Kwabena onu nkwa individually wo ye ni training nanso obeba back 21st October na game at Chelsea Arsenal Reece James ebetuma be Bobby at the ama Chelsea bobo ekono eno e de benram wo Liverpool sunu rama honest no oma ton small stake na stake no mo ton eka no omu enya sika 200 million euros na dentia omu so mu generate sika no omu de ram eka bi wo Liverpool a emini wo mo e so mu di ram no mu tim kotwa kan bi eno achi no omu sa de boa de financial anase omu capital expenditure no omu sa di ram ase aboa ama bia so ya fine eno e de fro e ba ye jamu eso de amamu na no pai e odwadi no so General Manchester United Anthony the ex-girlfriend your friend Gabriela Cavallin eso amana so ehye na Anthony abepiem our Manchester na no 5 solid hours opem Manchester omu policy for Anthony kwaso okobo for investigation amansem akọ ama voluntary omu etimi etutu na no etimi ni tinkomo ama no manyina eso eye kama after 5 hours and sanwo free ho eno ede baye jejamo eso for allegation about for domestic abuse the ex-girlfriend no ede abono no eno ede ba na yenwo mo Cameroon Samuel Eto'o ono ene Fekafort omo president obeka sa story we media bro pain ese Samuel Eto'o omo se ne ho bon corruption and a match fixing bim ne nyina so grama division 2 club omo ewo Cameroon acha so omo so ebo adwuma papa eno panyin no me patcho tape bi aliki ese oni Victoria United president division 2 ne the Victoria United ono omo president adin komo aka cha ne se omo ebe boa team no anya promotion from division 2 of Cameroon atimi aba amasa komo no mu die no na recorded tape retma babonten Samuel Eto'o babonten beti na idea na mom se so gramo Cameroon a policy for our investigation and the Samuel Eto'o enu achi no adabe 40 officials omo si involve was case no ni nyina so grama omo si tape no be man fanya asem ni Samuel Eto'o se obe manipulate matches ama Victoria United for qualify and Paumania promotion from division 2 no entina omu wura sansensem no eno edeba ye di emom na no pai na yenwram ye nya adwuma mamo me the story bi abrao ese Flamingo eye bobo ekwa omo Brazil na omo bossa ye friend ho get São Paulo opai no omo epam no after so pemo Brazil cup otoma Sampaio ejifiri nsam no officially no anwumre eno mtimi di statement eba ye ese ampa Flamingo omo party west with opanyina ye friend ho get São Paulo the meeting say owura Freddy T12 former Brazilian head coach no me dia to name we be weekend way obesa ni contract no abeto so bodmo kosi December 2024 edama Flamingo obeka April nim and ya appoint ho get São Paulo na no contract no omusan ko be yadma from April akwa kosi December 2024 for fiantwata and ya gruna bamu ya boni na situo pay eno edeba ye checha mo tama na no pay na Saudi Arabia foi omo ha dwene ni nyina no so grama mate se Olympic ma se boboko no omo pese omo beto na se ampa omunya to a de metin na no pay esom ni Zinedine Zidane enya rich agreement eso no oba for Nigeria role obaye adwuma de amatima ye fen Olympic ma se basa ne budget no about 300 million euros and on Zinedine Zidane eso on famra market no na recruitment on fanyam famatima ye fen Olympic ma se opema ma se president no obedi na so monton na mum demete esa Saudi Arabia no omo peso omo beto ema bia ye kama eno ededawa mi jamu aso adama mo ene upema ana sa bobo ekono about 3 p.m. uko Saudi Arabian League ma omo game omo kwa we e wo hail na upema hail e ya desa omo quality ma ye fen tai ena akwakobo na team ni touch it down e wo hail no ena se place ni sisimi sunkuma lewa Ronaldo ena ekona Sadio Mane mu na free pass ni mu no ACC no enu ye de ten omu du team hotel no enkwada no fans no
ɛna Ronaldo misun kumalewa ɛno ɔmo de man saa ɛno ɛde touching it down tiama mo ɛso ɛwɔ dwumadie no so na ma mentwa disabled fan a ukopema was so a big fan of Ronaldo na the ocean send dream ɛne sɛ obɛhyɛ Ronaldo na watima hagi Ronaldo na watima kyɛ Ronaldo na ɔne Ronaldo atima di nkɔmmɔ na bia so atima fanfan ɛno ɛde dawa yɛ gyamu ɛde ama mo na no pai ɛwɔ dwumadie no so na ukopema no a Copa Libertadores no ɛyɛ adɛsɛ semi-final game 2 ɛtimi to dwa ɛwɔ Argentina na Boca Juniors ɛne tima yɛfɛn Palmeiras ɛna de boy ɛbana wie no obia antimi anwini bi na ɛno na yɛ camera sene capture ɛyɛ Boca Juniors fans no ankwada ka ho ano mo yɛ ɛyɛ gesa bi ɛso ɛde akyerɛ ɛyɛ opiama Palmeiras fans ne bi ɛyɛ racist gestures ɛna na ɔmo yɛ camera sene tuma capture wɔ mo ɛno ɛdefro ɛba yɛ checha mu na no pai ɛso ɛde ama mo ɛwɔ dwumadie no so Jamram ɛwɔ former Manchester United ɔmo player yɛfɛn Chikarito obɛka run wɔ bɔdwuma ɛde ama Manchester United Real Madrid emrebe twam na ɔse the days of Sir Alex Ferguson ne krani nyame anim nie Ferguson ne management by then wɔ no na ɛyɛ fantastic na ɛyɛ concastic na sɛ ɛyɛ management ɛbɔ Ferguson ɔmo tim ɛyɛ adwuma papa ɛno ɛyɛ nsama owura yɛfɛ no Chikarito ɛde atutwa yɛde ma mo wie yɛ ɛno ɔse ɔmo time Manchester United ɛne the team na teta pansan United panie was some time na Rio Ferdinand leader bia say we a great leader say Rio Ferdinand kasa won wan say obeyi ano eno twi won post goals abagina won mu kasa we ya wan so obeyi ano won Michael Carrick and as a director to pa eno rankings omo begina won so omo no kasa edu game bia omo ma Ferguson kasa omo ankasa en begina no ma kasa basa we ya wan so obeyi ano adwuma na osam kwara mu koye eno ensama owurem Javier Hernandez Chikarito ade atutwa ade amamom na eno akino eno wase Ronaldo misunkumalewa ni playing days on ni nyaye no na eya debia eya extraordinary eno ensama ode atutwa eno akino eno wase ajepa kwa footballer obepe eya team yenu pe eno wiase onyomu jesi na wo sha ene wanya wie yebusa se team player was so Manchester United Jesse now bought game as United player and watching what's our coconut team Equina Real Madrid Jesse now Sasha Chasa Ampa football now boy no when you what Manchester United what Real Madrid and your Jumano and Yesi as to Adamo and no and summer or Randy Tuja yet the Amam and Anopay as to old Median so a Brenico Jamfa and Ne or Cup Major European Leagues and no Ramo Germany Bundesliga no and the one game to just 6:30 and you offer him Borussia Dortmund and Prezero Arena when a game to and what you call it and also game Baku Tota and about 7 p.m. Strasbourg Bologna and no games and the Tota Yenina so na and Sama Udwa and they no pay what tip of Jumadi so a Brian breaking it down attaching it down and knocking it down what Jamu Yompono Yam Fansia about 9:30 full time personal ya de tutu na abesa abedamo. All right, intia sorry na Adea Akye enso atoaso hyene so Kwabena Kesse ba betnase na ode Adea Akye Abia dwumedie no enso atoaso ha Sompa 93.1 FM ana fe Sompa TV. If you're a city, you show Kassa ye na onto approach that. What? Come on to me and family so. I'm not for Abeni. We are 1 week now hunto wa. Metu afifia. Hey! Esan, mempa gone too soon bia ofia. Enti ti say yare ye nya bien. Munko Grace Gifts Herbal Clinic. Sabe kwata achachane emumpa ho a. Yare bia obesa yefro so. Apart from Kumasi ohim ene atwuma kofodua. Wa be bia branch kase pa wa Chimota. Petroleum Bungalow. Family Life School opposite ho. Grace Gift Herbal Clinic. Dr. Grace Buedu edano ne de eye no kre wa ben pa awo na wo penes wo mo duro ne wan hwe ya wo be hu mienu asemiensa bom prostate ulcer cancer typhoid stroke diabetes ne
hypertension no nyina eye ni fichire wo ya bema na bema ni so Dr. Grace Board no e ya to nsem e di abibedura soso so ama mu apagya ya kasi dudu the do size a wa pa no stop no ene mi ko pagya mi die mu kakra Udi pagya minim Grace Gift Herbal Clinic ho mo one phone numbers here 0246 518 Paroni Omamenya ahoto Paroni. Hey, akonse ya ho nwanwo. Na obi a mepie, woda fom brim. Ya wo se ho nyam nyina ya wo ya. Wontime nya wo hwi. Na afedie wodi paroni. Na di asabra ne sei. Mese miura. Paroni ba mo no a wodi ma me no o. You see, se me de ma wo na onyimi ni. Kanda ka bio. But paroni ba mo ye die. Aye sonko. Anu anam na bo adwuma so. Oh, mani age pa sa afedie. Waji paroni bam atumu. Ade mami ka ho na me ma backing vocals. Omamenya ahoto paroni Paroni ba de otra se cha na ne sisi akrachefo ne adwadefo de oye adwumaden akuafo adrobafo ene afitafo se wo sisi ana wo chibramo ana ye wo ya ana wo ba bia fritie wo hia paroni ba na wo de asra so wo betia se kinken Ike Herbaceuticals Limited na aye enya na e wo herbal shop any pharmacy shop biem at 0530 288 510 FD aje adwade nkra troyi atum paroni ba Odofo mema wakwaba eba Adea Herbal Clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Adea Herbal Clinic yade ahodo Adea Herbal Clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Adea Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo Adea Herbal Clinic wo hwehwe Adea Herbal Clinic akira kwan a ye wo tanoso apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatorofo 0243 345 392 ye honhum and obi de yade ato abrabo so amesebra Adea Herbal Clinic ebeboa abeba matia kanoso Suma wacha suma onyamija ai onyamija no beso Omayiri yawo edubuachi onyame akoa ya awieye pray wade tumi ahye ne wo frɛ food for thought adehye nyina ene yankwankwa bi a how done so September Liberty Conference epepaso na bebaso Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Harper Road asamo ayakasa ho ye free asomafo se etiedio no nwochi temumi no akopemiensa Acts chapter 28 verse 2 to 3 Shaneson say we ye burning of arrows part 2 anapano sia pepepepe kopem Brown Kunkru Bejaye, a damn 30th September, Kumasi Atum, Harper Road. Ajum to Freddy Jum to Beji Jumedia Papa, Minister Sete Champ, Yamami Mabel Archery. Any resident worshipper, Minister Kwame Jedu, Wabet Sojom, Ajijumedia Papa, and Treffy, so how be those, Amani Bedaus, or Dan Ebidaus, a really or Yamedi to me, Amani boy, or mine, Yao Edubuachi, Nasada, no Pronsamso, now Benya Pa, Esan say, on Yanko Poma, Jabram Hunich, not soon it is a quafram, or Quadio Quadumam, Cancania or Dance, Wapay Yachu, Yamema. Adea Hufedi Ebekoye Fee Bra Liberty Conference September edition. Oh glory hallelujah. My dear sister, as a parent, what's the most important decision you will ever make for your child? The best decision is to provide my child with quality education. You are right, my sister. That's the best school that will provide the child with quality tuition, morality and social upright is Integrity Keepers School. Integrity Keepers School? Tell me more about the school. Well, Integrity Keepers believes in transformation of learners to contribute to the development of a nation. Also, we provide holistic education with that the
discrimination. Our core values are unity, equity, and uniqueness. Is that all? No, we also blend extracurricular activities with academic work to help learners achieve their goals. That reminds me that it is the same school that topped the 2020 and 2022 BEC ranking of Kwadasu Municipal. Undisputable facts, my sister. Is admission ongoing? Yes. Admission portal is open for 2023-2024 academic year. The school is located at Esiebua North behind Snake Flat, off IPT Nasi Road. Call 0553 408898 or 0547 107443. Integrity Keeper School. Divine knowledge. Sompa Akye 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erisia mob enuti na sompa 93.1 Kumase, sompa 90.7 Enkransa, sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting bim 0598559802 edie waso yetara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye chro ekrafo ni din enti se wo nkransa na wo yekrania kotro udin e wo sompa enkransa GCB edanim ho a wo sunyane so a kotro udin e wo sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tro wo no din e wo so am ye ni Nrom hotel de anu hye e ye busumi du ba ko no ne de edikan na dwumadie no ankasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million what about akoko na de abomo no so ene anwa ne sadi si no so nyame nhira mo pa moya ade pa na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene anwa so a yebeji mo amu ye bi afie etwa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa Akye 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Akye 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi
and now my popularity was Ashanti region. Now na ko for no aka say Allah the bit man make a difference. Now popularity that's so strong go hosa. Onya ka kire me no. Wan ga zo me nya panyin. E ne kwa so ade me no na campaign na akodru say Ashanti region me betimi ama be president. Now so me ko dia meko na me too na me de koye. Mendi even one day wo ho. No afraid me say nipa bi a one ho aba be report to say yenyi alan free Ashanti region. How? What's how? Yenyi alan in free Ashanti region. Sana you were on a mission e beboa ono anka. Banya na making. Na just omo no mu nim ne o ne na ka. Na me di ka se wo. No mani bebre nipa nim. Se ne ka kira wo say no ma me ma go through no. Se nye se nyame ehia me am yesterday person a. Enka no ma enka esi no ka you be no. Obi ono ade adwenpa. Wo tie de nipa dodo no ka. Na me ye ni nua keto no aka se me ko take over region. People around him, on any problem, no. People around him. Now, you see, and when you are in free Ashanti, and you are in free Ashanti region, a friend, or the two many. I'm so. The son of Mokan, with the man, know how. Not baby, Ako. Who would you see? Then come to me home. Who care about, now, popularity, no. We catch you say. See a behu de besie. Okay. Ye behu de besie. Na just still that so strong Ashanti region. Me see a behu de besie. And we in America say. Okay. Abusia wei eye yewura Alan Kwadwo Kyerematen. Woni ye nua ba ya odine dwuma ewo ya konama ne di sankomo ewo UTV. Na ye pese ye ma hunu sade enema esi ekro. Anopai wo ho. Asam no ye pese wa nkasa wodi wani di akire na yedi hu komo kakra na yehwe sade enema esi etie ensem pi na wode atodwa na showdown work no nso so baso okaya na anu ada yewura lawyer William Kusi wone yenua no so magazine for ekoye nhyiamudie bi ma wode nsem pi atudwa ema wo biebie the way forward on the part of yewura Kennedy Akompreko Japan niema omopese omoye ewa Ashanti region. Wati bebre showdown work on wati ho asem bebre na yene communication director on the part of Yewura Kennedy Japan the Ashanti region in Nkomo lawyer ma chia no pay o mejuzo menia lawyer Mr. mi bisa no pay wapom te san yes we share me do ele nyame hase papa lawyer Ghana for hwemo Ghana for ewo ensem pi ya o pese o mutie e de free mu ho nyame ya adomo a e free nana ekosi nyame ya adomo ase showdown work no be ba na wieye anopai ground so te saying preparation wise enema e saying dear na obetimi ne yache concerning mu showdown work yi and that's it I can show down I was agronic form showdown agronic form so you can see the spirit so far there that to bibia wano bibia in place logistics in here. I engage ambulance service, Ghana police service. We have our permit ready. Police are ready to give us the number of people we number of police in here. Medics are ready. T-shirts is why you're ready. Bibia Janakwan super watching 6 a.m. prompt. Now you started proceeding from Akosa Park, Swami Runabout. Through Abepo Junction, through Bantima, the Beduji and Nimwa, near TSC, Yatia Fakedi Tiaquano. So, near Kofa Dum, the Fire Duma, near Kofa overhead in the so. Near Jubilee Park, near Converge, your honor, Honorable Kennedy Japan, Baba Church, showdown, a moon entry moon, baby, I do ne. And it's Suadi Uno Abra Abeda Claire says he's the choice of the people. No, you give us assurance. No, I share the uncle, the 2 million Juma. And to the order, no.
Okay. Bibia the nakwa pepe na ye be BT Accra. That is our objective. The numbers will be uncontrollable. Okay. Lawyer, echena mo hwe nipa be sen anim. Nyame yadom ochena. Yeah, hwe nipa be 10,000 in the Ashanti region. In the Ashanti region, they are coming from all over. If I call I just say it will be mama because every part of the region, Accra, Accra, Western region, I'm sure we'll have the numbers. And I don't know arrangement and it is will be a war outside Kumasi no arrangement and it is saying. We didn't pass anybody. We are trying to get buses on strategic routes. Now, what is going to happen is that your starting point. It doesn't mean it's also be about starting point. But converting point it will be about yeah, proceed code na junction a bewa no be jina kwa ho train. You do no what join in. The Bantima na you can wait at Bantima, you do no join in. So by the time we get to the converging point, the number of people are mobile show downwards. It is also to show to Ghanaians how Canada Japan message, the youth, women, the elderly are top message, we are ready to go to town with the message. That is what this demonstration is about. Okay. Yeah, lawyer, moko from one. Na ya na mote wo masum. Osa moko from ya mote de. Several of them. Ebi ni say money a party man. Ebi ni no vote. Ebi ni say probi odi nukure. No odi o man ni mu na ya bre. Ani kontompo ni adada. Ebi ni say Canada Japan de. Onye so bi odi na no na fo e ho. Ono anta so ma ba mu. O yi nyuma. Wa sheda ahwe Ghana. Edinifika onya ebi asi hospital ama Ghana enjoy. And these are some of the things from comes in nipa bebre o nipa bebre scholarship. Una man no we aba kamaji aba pana me ba or na didn't go several of them, and you can't even believe a human being who is as canna as you are. But when you prepare yes anyama we nyina. Kennedy is not an ordinary human being. And katitina and jebet kaso ye nyame kitwa bi and about asase so. Nti abasa emadwuma no ye for the mamu ana. For Mr. Lata me kwa for me buy no me danyana mesre. I couldn't imagine the kind of stories ahead. And the people are prepared for anybody who comes there to influence them. Almost one back your pass or munyan kwasiafo. Nti after showdown work e wa Ashanti region no. Next region e ye henefa. In fact, you know what? Temafo afre Obuasi for class is part of the Ashanti regional work number some years. So it's likely we'll go to the central region after Ashanti. Bra MPP for mo call prime minister no minim word na e free Ewura Kennedy e Japan no ba prekope no. Wo hwe a force bi ta akire anase bia wo sheda ne kan sa word no ena ma ase apeja boom sa because they say be bia obeko bia no showdown minim de make what ase a. Make you say very spiritual. I mean, there's a spiritual person. What trans no here, it wasn't him. I've heard the prophet say all the past presidents are he's speaking for Mother Ghana. Also, the more detractors in showdown, or more person Mother Ghana, or showdown. With their activities are any godly, or showdown. And you know, and you're not having Yamina Casafani, and written any point in our Sumuchi, Nako Babia, Ubia showdown, now Ukra teacher, there showdown, Yabu class and Yato, Nasa Odichomo, Yabu and Saniato. It's very divine. Okay. Ghana for be Edin Susie be ba na minim say what be me sha say who baby me pese me de manusi. Ghana for be suggest say ebeya nka adwuma no beye fopa de amamu a enka money island ba ko mo 4 na ba ko mo 5
San samni bia bedru mu table no so na ma tete bi na anu ye ne yesai ya tete bi pa yende ayi chief Aland ye do no ye di agro ye ne na nya asem da sani omu ewuru anu tata sa na ye de ye na ye no ye were absorbers ye tim kushin rather than we fight back ono so ne star no if you disrespect me now maybe I can chicken out at the 93.1. If you look at the chemistry between us now, yeah, they say to a balance you will need a better for Chief Alanaba. They also be say yeah negotiations. Now say we are ready to work with him. Lawyer, me pesa was say sisu obium lawyer. Wose samo to abane wie na nyame ya adom na Ghana fo etie muso frɛ no a mba kwa fire Alan edna ba mu party nim ye be ba pa na MPP say ye tiri ni abade se enyemu a yenyemia etimi fa half MPP koto aba ewini enti obi a sabe o nimbia ni nyansa bia betia say the best solution is to go back to Alan, explain things to him and bring him back, and that is exactly what we are going to do. Mono say okura goose pa ni bullet e won ho a wode atwe ne ho ye wo ho papa look you call a special vote you know me them ni say be second and I at least expect say Alan no structures e wo nipa na amra ye start here or step down and go for no ball ye punso be so be kan ho hey he's a big general in this warfare. Without him we might not win the election. And he very much he's on the ground. His quiet type gave him in, but our ground party my power energy. Yeah, yet to me taken for granted. Say we're very you know. Yamani called just like that. We need him to win this election. Just after my prime minister now Mokoy and lawyer just after my prime minister now Mokoy no. Ebera mo to so mienu asembe na yewura Alan frem wo ka kire mo obo ya baso osi ya de oni yen so fa agene because na se masi Sompa 93.1 ama yen na yen hu se de kono de ya hie kura ya de sika na be trade the next time round chere transit in come for agene or the way forward. Unfortunately he sprang this strange decision on us. And na sasa in plain na you know. And come on and you know bet me I step down from the race. So we were a little bit taken aback. But thank God say you say you bet me Alanaba MPP. The MPP need to represent the would have the opportunity to vote for Kennedy Japan to bring Alan back, rather than those divisive people who are trying to drive everybody away from the party. Reason nobody knows. Nobody knows about the reason why. Every party but they have an agenda. Your uncomfortable party almost expect to be opposition or training project candidate. I'm gonna be taking Sompa 93.1. I know, and I'm saying, you know, otherwise, a party that get young can be called to me. And to be a basic to me, Jam can be at your bogu. Nanke, the focus on have to me, but one was MPP party, you're paying for them, so I'm on and you be agenda ben now agenda near some project candidate you are almost in the future they don't care sacrificing the party for their project candidate, but it will never happen. Sorry waka. He will stop the vision, he will stop the dream to sell out the party, and we are firmly behind him. The vehicle be a lawyer Obika say NPP party na ye nimu no ebra the former president John Ejekum Kufuor handed over the man anado Danko Kufuor ene ya beduru ha sei ya enche ne ye kwakoto aba no a enye NPP party na ye nimu no way back no 1 2 nipa bi so e ka say party no akodi nipa kakra bi ho mo na ase
esi gina ye de ma party no lawyer we obi a wadi amanyosem achi ache yen ka na miso no kore pa se obi kasa asem o ya nipa no nya ne nsem na wo ka no right anase bia amanyosem bia na wo ka keke. Oh, you're right, papa. Open party now, but yes, here. So the decline. MPP party yet. Me and I make a home. I was then a student. From ASU to Danko Buzia Club, then to MPP. Me a home. Now, interestingly, the values and qualities of the party has been compromised. And near my nan came up party we are economy papa. Meaning how about here say you go to police station election now who sorry 2 a.m. and no be akoto about but when you better uhuru ni ngeze the UF so akoto about for 2 a.m. Now party headquarters at me endorse election ya 2 a.m. I mean, can you get a word to express this kind of conduct? And the party in there, the values in the core values in there, respect, decency, accountability and transparency has been compromised. And necrophobia, free baby breaking down party, some as late as 2008, some as late as 2000, the party because they have been given the opportunity to take leadership up. And then they had Jackie party in Niafa. And some are Omudi. And no, some delegates now, or more party, no say. Party no pa na bota na nyesika no ozo mtim so waka no mka say yem play mata de we nkoso no mo nye party they have had opportunity but not a 4th November opportunity kese pa the party be gina the party bi odia this a party for nkata no mo to aba no mo yi Honorable Kennedy Japan party ni mara pa obi a wa to pick up 600 ama party what ya congress da one man sika for runoff 2 million. What guarantee loans are my party, no? What to t-shirts, or no party, no, DNA one. Who will be bad? Think about who to be my party. None of these also a court. Party can see with them. I am a party of a company near my house. Court. Can you imagine it? Lawyer, why no be by JK? Only more by JK. Asumasi, you want to now advertising for him. Asumasi, Obiba JK, there's some guys that Brana Mutra Adeo school, no. Obiba JK, Koda Pomwa, your bobo said on Nanameka. Exactly, or Jamie, your best, Obiba JK. Lawyer, my was an pay for your time, and I hope say, I may have more free china air corner. You bet Jim, consistency. Sompa, you have been there for us, and it's a crucial moment now. It's a moment de run. Moment de run come. Na nipa free prayer atoya na afoni atifimra. Nye mekamum nye showdown. Na me did say nyame be chega na fo nyina. Nyame dogana no what choose ne ba. Okay. Nyame nshira wa no pay for time. The prophet. Me dance. Nyame nshira papa. Era Lawyer William Kusi and Yetenen Communication Director in the Ashanti region to Honorable Kennedy Akompreko Japan 7 minutes after 8 o'clock. Mamin call London Mrasisia. London aye kono yeni nua semtroni baako na AD enkomo Valentine na AD enkomo na eye bibi. Enya ntie se yenua ba bi a woye Ghana ni ya wonya mfinhia edunum ne ho aka na ekwan ya efa so a ne ho kan ye no aya sefem pa ya kire se London obia eka ho asem se sade niema esi ekeka kono eyade se ehadwen nta no pa ye hwe na ya di nkomo na emu asem no abeka mensa ewo ha sei and me pesa ye nua no eboayen with all the details I in sabetimi aka se be ya ye betimi feed him with accurate information to join in Facebook live and Sompa television so a na ebra yimasa fa me call back na ye hwe bi ohun se eda so a wo mo eka ho asem no ye nua ba bi a e fe ne se Elian Andam na ne ye susu se obi awo no sekan akuno and what accounted for this ade ni nyina so so na no pay
you try very well say you be call London na ye nua nsam training no akodi nkomo akoda no so 15 years ye nua yi na isusu say na de won ka atiasefo ho bie mu na emu asem etesen ye be din comment wo hwe Facebook live no so a aprosifo ani abere papa e was a incident mu mo be kai a ye shafi asie mu ho ba bi no so no ye nua bi wona ne yere ho asem ensem bebre adan ena odo bi a ye bone ana wo hwe Facebook live no so a you can testify say enema enye bokosa on your screen. You can testify from baby I would say enema enye bokosa on your screen. Wo join on Facebook live no so wo hwe enema enye bokosa on your television. And yeah, try say you benya ye journalist no na wa boy with all the update ekoso ene anopay on your show. Ene mi busa se adan odo akoye bone. So ba yi na kuma mu do be ma na akoye bone de amano ana. What exactly is the point? And what are some of the factors in here? As a ye hunu sa de. Sompa 93.1. Ene wo bi wo kumase ha. Wade na koma ama bema bi ama na koma na teatum. Oba bi nso ama bema bi akoma bi ateatum ama wantimi amma ne dada mu biem. Eye bone ana. Menim say fitro na hyase kosi na wieye eye wodo. E ka wodo ho asem. Odo ade a esombo pa. Mr. Right, are you ready? Yanko. Okay, mame ko London mra. Na yanko din ko kakra ye ne yenua ya wo yensem troni Valentine eni enkomo kakra. Good morning, menua sa wotemenka anopay. Oh. Menua me tonka na ho te say. Nyame adom Valentine na wo so e. 3.1. Oh, me ho ye pa, nyame hira mo badwuma, adwuma. Na London te say anopay. Oh, bibia boko only say ye nua bai a onya fidunumi a oko school na abrantie no wama yahwe akola antisa men akola chese utunu se school okono ne busuafo ne maame ne papa e bom homodin so betumi amana ko private school a one of the big schools I work Croydon I work the South London school a edimu papa para yese abrofo na bebre na na ko bi ntobi so a woni sika ja betumi edo bana ko dihwa ni school fees no kra nya agro na akola na enu oyobi a ne ho nika ena onimade sa na parent no ehwe na je se on ha dwene na abrantie nsem na akoyete se bia na one ne hihye ho enimu wo se krom ha nkola no se obi ni on di 15 years ni ade a na parents ne ndwen se omutumi enso ne be ma because omo na ya no group di agro ni ade nti omo ndwen se obi wo kra na one obi hihye ho ana so omo school na bibisa nti we kra the beginning as report ni ba no mo che se nka bus mu na owo na enye bus na ye bus station close to bus station hono Wellesley Road ye work Croydon na je say hono ye bia close to bus station nti abayo na sia oko school na branch di nechi ono ko nim na de na ye tete ne say na ye ne mpena bia we jai no na oni ni wo ho ana oni ni eni ho biom nti na I say wofu na o try say obetumi ama abayo na tene wase na wa come back ena abayo na say no mpene because ono akwas uhwa obi a on sheda ne nin sheda nje nyama bi hu saa njoy na dwen say ne we twa so kra ono ne nya bibia bio na no na ekoye say oko school na abranti ya na dwen say obese o sign no ko na tinti no wakoto flowers okita o yese o de ma abayo na abayo ni mfini nti o start say ono ni enya ntawantawa o hwe ya na sekan na o sekan wo no nti nipa bi kra ya o ma dwen say nka omo betumi aboa a rescue akola yi so anya adwuma ena ya hwere akole na wo hwe akole ya ni maame ene ni papa na e Ghana for ena omo wo South London ni maame ye adwuma wo NHS ena ni papa nso ye sofo ntutu se fie eye e mo bom ho modern na e ba ne sa no ebusuafo be 30 ene be hyimu ho na je se omo ebusuafo be wa around nti e ba ne sa ni papa ni maame nso ni maame kra dem se no adwuma de ni papa de obae e be tu sin na se se amanfo years omo rescue obae na sekan wono bi wono ko bi wono kon bi wono chi aja se no si wono no eya dia no waye na dwen se obeku abai wai in fact na mo ya
na sɛnea ɛsi no ntɛmtɛm na polisifoɔ no ɔmanya asotire nnipa bi frɛ ɔmo a ɔmotumi ba around the rescue yɛ ɛma aberanteɛ no yɛkye no but aberanteɛ no for now no ɔmomfa nto dwa sɛ ɔyɛ Ghanani anaasɛ ɔnyɛ Ghanani nti wohwɛ a na ɔhyɛ hood wohwɛ picture no a ɛbaa na ɔhyɛ hood na gyɛ sɛ ɔde adeɛ akata ne ti ɛna polisifoɔ mmienu asɔ ne nsɛm a wɔmde ne kɔ ɔno aberanteɛ no yɛ 17 years nti wohwɛ a na ade pɔtee a na ɛnam so a ɔde kɔ abaayewa yi na ɛnim because obi a ɔkɔ school anɔpa na gyɛ sɛ watetɛ no ayɛ no adwene sɛ obɛdi ne dɛm nti ɛno ɛna ma saa asɛm baa nti wohwɛ a ɛyɛ awerɛhosɛm ɛwɔ London because nkyɛeɛ ɛna saa nsɛm yi ɛtae sisi mekae bɛyɛ 2-3 years ago ebi sisi ya na covid yi baeɛ ɛkata so kakra na nsɛ yɛmma no a yɛn ankasa yɛ bibifoɔ mba yɛ Ghanafoɔ mba yi wobɛhu ara ne yɛ sɛ yɛwɔ wei sikan ebi nso yɛ sikan ɛnyɛ adeɛ ayɛ sɛ ebi ɔmo ko ntɔkwa ɛna ebi a wei bɔ n'ani na n'ani ahono ana bibi ɛnyɛ saa na ɛteɛ daa ne de nyinaa no they use weapons to make sure sɛ wɔn betumi take obi life na ɛyɛ ayɛ adeɛ a akɔ so nti yɛhu adeɛ no wobɛhu ara sɛ ɛba ne saa ahwetwi sɛ Ghanafoɔ na yɛ di net hɔ na yɛ mmeya na yɛhwerɛ ɔmo menkan koraa no Ghanafoɔ mba bebree ɛna saa atɔrɔnkyɛm atoto wɔn a bebree ahwerɛ wɔn mba obi wɔ koraa na ɔne n'adamfoɔ na nam bo ase yɛawɔ ne sekan nti unia ɛha dwen wɔ kurom ha ɛno ne ade a titiriw ɛha yɛn titiriw wɔ kurom ha nti wei polisifoɔ no ɛbɔ mmɔden sɛ ɔmo ɛde asɛm no bɛkɔ na aberanteɛ ɛhwɛ kwan de bɛfa so dɛn ne bɛyɛ ne bɛgyili no na wohwɛ nso so a ɛyɛ prime minister de n'ano atom bi ɛna mayor nso so London nso so ɛde n'ano atom bi na enkosi dabɛn sɛ ɛbɛba na yɛde ano atom ɛdɛn hyehyɛ ɛna wɔ hɔ a wɔn bɛyɛ a saa de ɛtu betwa deɛ nua asɛm aba no deɛ wohwɛ Eliana Andama 15-year-old girl a yɛahwere no wotum sɛ ɔyɛ bright ɔyɛ obi a wotum sɛ official kɔ ne maame ne papa hyɛ da bɔka so ɔmo de ne kɔ school a ɔbɛtumi daakye ɔno nso de bɛbɔ ne bra nti ebusuafo no aboto ɛma wohwɛ a awerɛho ɛna brechi ato mo ɛwɔ beebi a ɔmo wɔ South London nti asɛm a ɛwɔ hɔ no Valentine asɛm ba yɛ Ghanafoɔ bebree edi ho nkɔmɔ sɛ abrokyire mo nam wɔ hɔ ɛhɔ nom no sɛ obi ne obi ɛtwe mpana ya na emu asɛm no ɛkwan bɛ na ya na mo fa so ɔmo twe mpana na ya na emu asɛm te sɛ wɔ abrokyire hɔ ɔn sɛ wukin nokorɛ I mean mpratwe no obi wɔ kora a ɔtwe mpra kora a ɔmpɛ sɛ obi abɛhu sɛ ɔne obi kora hyehyɛ hɔ ɛna medi ka kyerɛ sɛ nkɔla ne bebree no wɔ hɔ a saa de no yɛmfa nsusu ɔmo nti parents ne ɔmo nim sɛ nkɔla ne deɛ emu da hɔ aha no sɛ obi ne obi twe mpra me kae mmere bi Ghana ni bi a na ɔmo ɛwɔ ɛyɛ North London ɔne ne yere ɔno kora de ne yere na ɔmo te ɛna ɔno bɛrima ne kaa sɛ ne yere no ayɛ sɛ ɔne obi twe mpena ɛno nso so ɔno otwitwa no sɛ ya ɔno nso so wɔ ne sika bɛrima no kora dem na ɔho sɛ ayɛ bibi te sɛ kuro no titiri na ɛyɛ na da ne da nyinaa no ɛnyɛma na kɔma mmaa no ayɛ mmaa kuro sɛ they protect the women nti mmarima no bi wɔ hɔ a ɔmo de saa yaw no hyɛ ɔmo mu sɛ ɔno deɛ ɔni protection ɛni bibi a ayɛ sɛ ɛta n'akyi na mmaa no mu na bibi ba apɛ ne edi ama ɔmo nti saa yaw no wɔ hɔ but wohwɛ relationship na ɛnhyɛ da nyɛ te sɛ ɛdɛm deɛ wom obi wo obi sikan ne adeɛ but wohwɛ yɛn mmɔfra no a wɔnya 15 years 16 years 17 years ne kɔ na dani de nyina ɔmo they go in groups ɔmo pon school kora yɛn mi kora mi tai ho bi obi ɔmo pon a na ɔmo nam na ɔmo di nkɔmɔ na wasɔ bɛrima no mu wobɛfɛ so akora deɛ nkɔla yi ɔmo ɛdɔ kora deɛ ɔmo nim but ebi a na ɔmo yɛ no ɛwɔ suma ase a yɛn nim nti sɛ ebi a ɔno no wɔ hɔ na sɛ ɔsɛ ɔne ne gyae na last minute bi okohu sɛ ɔne obi foforɔ na mpɛ ɔhɔ no na saa problems no ɛhyɛ aseɛ nti mimi feel sɛ ɛno ɛna ɛde saa problem yi titiw ɛba because nkɔla no bebree no ɔne obi yɛ relationship a ɔyɛ 15 years nti wokora wo ndwin sɛ bi a ɔwɔ boyfriend anaasɛ obi saa wɔ hɔ nti ebi a parent no kora this is new to them because they will never know sɛ ɔne obi kora nante ma ɔde ne gyae ɛma saa atɔrɛnkyɛm yaba nti bebree naa no ɛyɛ na sika wɔ ne adeɛ yɛn te aseɛ bi wɔ kora na ɔmo kyerɛ sɛ yɛ nnubɔne ɛna tumi lead to saa first saa na yɛ te this time you know it is descending on a relationship and it's getting worse when we sit down aloof na yɛ trust say we are not going to concentrate on what is happening between yɛn kɔla no and yɛn mba no because aha no ndwuma asɛm ɛso yɛ problem wo hɔ a bɛrima no kɔ a time ɔbɛba na ɔba no so kɔ
Into one parental issue no baby na bom mo den so mbehwe mo mba se ne ye ka no but enye easy say baby an benya mrama nkola because obi wan koso awundi nti ese ukọ nti me say ho no kakra no aye bibia aye say short force bi wo ho a ema parents ni bi wo ho a no mo ne mo mba no ebetumi get together and I get together no matumi hu nkola no adwen because one man nkola no hu no we hu se na nipa no so be ya baby won so so a na bi kura na nipa na fa akola no ho tan say akola dey school okoi ni ba metumi bon ho ka ni ko school na say okura no ho abatan na ho ye obi afa ho adwenbone bi wodi wodam jeni na e shada nye relationship per se but sometimes no it talks about nipa no a wonam ho na ohwe bibini bi a obon ho mbode akola fefefe kama ada choba be future leader bi na ya train nkwado nti enyama nkitikiti bi koso na nsɛm nua emu yɛ dwerem ɛwɔ abrochi ha ba sɛ na wɔka no sɛ mo so mo follow nyama bebree ya koso do wɔkra na aba na yɛn kan ho asɛm but we no akɔyɛ ade bi a ɛyɛ trajectory any event bi a ɛba be hard nti I believe say with time no Ghana for na kasa be hu sɛ ɛsɛ yɛn susu yɛtumi demonstrate na yɛma aban no hu sɛ enkola wo because yɛnyɛ bi da Ghana for kasa yɛhwere yɛn ba no we have not galvanized ourselves to make sure say we demonstrate against this illegality and this criminality ekoso there and say be ba oh ehun mobo ehun nyame de be ma sa subaina that tradition and you believe it I think say it will be a time Ghana for we have to wake up and make sure say enkola no yɛhwere omododo because this is not one. It's becoming one too many. And yɛhwere yɛn ma ɛne yɛn kola ɛwɔ kurom nti wunia relationship no kan but sometimes it borders with other issues no kura no yɛnyɛ aware nti ɛno ne asɛm baako mmienu a aba bɛdwa anope a yɛdi ho nkɔmɔ. Valentine finally Ghana ha sɛ obitumi ekokum obi ɛbɛkyɛ yɛbɛyɛ ho announcement aprosifo bɛpɛ nipa no afe mfie mmienu mfie nsia mpo etimi kɔ bɛsɛ mfie nkono ne mfie du na yenya hu sa nipa no a wodi sa abone no ɛhɔ no so obi yɛ bone na okum nipa sei no a edi sɛn ansa na prosifo no abam ɛyɛ seconds a anasa yɛ brɛbɛn ansa na prosifo no tim abam abɛfa nipa no a wɔwɔ saa di anasa yɛ ka no ho asɛm no we no ɛsi na no within few minutes yɛmfa sɛ bɛ 10-15 minutes ɛna polisifoɔ no ɛbaeɛ on ba scene ho baby a crime scene baby a den see and omo abranche no omo ye ya within the area na abranche no because okita second na nipa bibre na suro say wan hwa obi sufu so de be wo no krom ha so ade ba ko ame nua me hu ni say u chensi kromfo a onko na obi chensi kromfo no obi am wa mo hu chensi kromfo say Ghana say bia na obi akwa ko wi ade wo kejetia market na odi ko na wi kom ha uye wi a obi akra mfiu ne omafom ne gina hokra no mo hwe se nko akon tokwa nje ya na mu oya se nka kole ye sa na nka nipa bi wo ho a o betumi aboa na won aso be memu but obi afo se me na me nkɔ na bi a yenkumi ana se me na me nkɔ refa se kan wo me nti eno so hard because e petemu na de ni si ye nsi wo bus begin e by no man for say bus mo but within that twinkle of an eye then immediately after the incident the panel na police for no so eba ya o ma be cha branch no class at now yenim so ye Ghana ni o so ye hwan o nti afei na bia as time goes on no court na prosecution start ni adia no more charging for that criminality e be hu say bia ye Ghana ni ana say or ye different tribe nti sisi adia abatu ye no emu ya wirem pa me say musuzu maboto e wo Ghana. Okay menua baba ko wa ha say watena London ho no mo a nti wo pese obusa wasem ba ko mienu bi watena krum ho a. Hello, Uncle Valentine. Good morning. Morning, menua ba na wapomu e. Erade adumo. Eyi, de minimu wo London on say e ho de etuo sam no nya commonti nsekan twe ne de e wo ho na no mo woda tuo no e ya asekan no wo Amazon no ne ade na se nya ne tie se o mo ye dwumade bi e friend stop and check stop echi wo mo ade yi nsekan ene ade free kola ne bag mi ade o ma jai sa ade na 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 say omo ye say nko mo sa ade baba yeah before ya bi ene ye say e ba na akwa to say discrimination because on better time nko fo mo hu say bibini na mo nti police ni a sheda ka say stop and search nti omo so omo tiada omo ntumi amfa sa introduction number nti I think say
ya working na ɛwɔ pipeline ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ nka ɔmo release aba bɛyɛ saa deɛ ba ɔmo yɛ ya na nipa no keke against the introduction of stop and search nti akoda kakra mai ɔmo fa mbae because ɔmo yɛ so ɔmo de ba ɛkɔ parliament ni ade nyinaa but yɛ bogu yɛ because yɛ feel sɛ ɔmo de ba tata before because bi wɔn ankrata sɛm sɛ na wo de na wo ha wonim sɛ na situation ti bi wɔn ankrata sɛm ne ade nti yɛ before so bebree na yɛ ho nyɛ to bi wɔ feel sɛ bi a saa de ne ba na sɛ ɛkɔ stop na business na wo kora wo ne hwan na ɛkɔ akɔyɛ te sɛ intimidation bi ɛno nti na saa introduction number ɛkyekye nipa bebree ɛfa ho baa fie nokorɛ Mr. Valentine London yɛhwɛ a baabi a Ghanaian communities te sɛ Broadwater Farm, Stoneham nom ne Seven Sisters ne Hackney nom ɛne Croydon wɔ asɛm yɛsie Ghanaian society na ɛwɔ hɔ nom na ɛne wɔn community ne sɛn na wɔn fa asɛm no sɛ de titu ne Croydon a asɛm no sɛ ɛbɛka sɛ Ghana fo hɔ no sɛnea aba no ɛna medi kanka sɛ asɛm no sɛnea aba no yɛn community no yɛn hyɛ dan demonstrate sɛ bi a bibi saa aba ɛma yɛyɛ demonstration sɛ ade a ɛkɔ so no yɛn mma no na yɛhwerɛ ɔmo anaa nso sɛ ɔmo kunkum yɛn kɔla ɔmo yɛ bibi etia yɛn kɔla nti yɛyɛ demonstration ɛba yɛka sɛnea yɛwɔ radio so kura ne yɛka na yɛ amanfo frɛ kyerɛ ɔmo adwen na obi akyerɛ na adwen na yɛdi abobo ne ade but yɛn take any steps bi asɛ yɛbɛ serve petition bi anaa sɛ yɛbɛka yɛn ho abom na parental issues no yɛaka sɛ ɛkwan a yɛn mma no titiriw yɛhwerɛ ɔmo no aban hwɛ no nyɛ ho bibi ɛma yɛn because ayɛ sɛ sekanwɔ ne adeɛ no wohwɛ a bibifo nkɔlaa ne titiriw Ghanafoɔ nkɔlaa yɛ ana ɛyɛ ana saa nsɛm yi ɛto yɛn nti yɛn nuaba sɛ yɛnhyɛ daa nyɛ bibi a yɛkɔ no as a group anaasɛ yɛkɔ no unison sɛ sei ɛna yɛn nso Ghanafoɔ a yɛwɔ anaasɛ Ghanaian community no yɛayɛ adwene sɛ yɛpɛ sɛ yɛko saa de wei ɛnhyɛ no amba saa ɛba a na obiara agya obiara adwuma ne adeɛ obi kɔ n'adwuma ɔka kakra na wagyae ɔka kakra na wagyae nti I feel sɛ it's about time a yɛankasa yɛbɛtena ase na yɛtake that decision yi na yɛahwɛ kwan a yɛbɛtumi afa so a aban no nso so will come to our aid na yɛn mba no yɛnkɔ so ɛnhwerɛm because ɛnkyɛyɛ ɛna ebi siiɛ ɛna ebi so asan si kyerɛ saa na tem biara no yɛka baako mmienu yɛkɔtena ase a na ɛno ano wode watena aburokyi da nim sɛ wonnim nea na ɛkɔ so wɔ kurom because you have been part of the Ghanaian community before a wokɔ Ghana nti wonnim the situation no nothing has changed all we need to do is to make sure so we wake up na yɛtumi afight saa nyɛma no nyɛ saa deɛ a yɛma no yɛbɛwo ɔmo wɔ ha but yɛbɛhwere faa yo Uncle Valentine me ne wowie no at times nkɔlaa no a yɛde ɔmo firi fie ɛbɛtete wɔn wɔ London no wɔn kura pɛ sɛ wɔn yɛ aborɔfo ɛkyɛn wɔn a yɛawo wɔn wɔ kuro no so no ɛmu koduru wɔn stage sei na 16 17 no a wɔn teteɛ no na akɔyɛ nneɛma bi ɛwɔ hɔ namfosɛm aburokyerɛ akɔlaa yɛntea no maame ne kura wɔn tea no wanyɛ careful a wɔde ɔhaw bɛbrɛw enti yɛde toto yɛn efie nkɔlaa yi a wɔn Ghana ani wɔn so ɛwɔ hɔ no teteɛ na yana ekun kɛseɛ dɛm wakɔyɛ bi a okura woyɛ parent kwan bɛɛ so na mo fa so a mo tete mo mma no ɛwɔ aburokyire mo de fie nyansa ne combine ne aborɔfo de yɛtete wɔn yɛmɛ nyinaa wɔn a nwu a wɔn gye yɛn nsɛm o nti kwan bɛɛ so na mo fa so a mo tete wɔn sɛnea waka no nokorɛ wɔn a ɛyɛ ana yɛde wɔn fi Ghana ba no obi wɔ hɔ a ntete because the no cry na enhye da anya dim bebre because of ntete a wenya wo fi a ono so de ba but on say abrochi ha no say na wo na wo ha onim system no say na system no to extend say enya maybe wo na wo try so be na wenya helper oya obegya because system na kasa no wo say na esi kɔ and yen na esi etumi di na esi from say yen kola na e de omo ba no ntete e wo fie no because akola bi wo ha our right wo ha sing the parents because of system it is say yen ankasa yen tumi amma yen ma no yan conscientizing kola say me na me wo me na me tetew na one man na hu ebi especially kasa because kola no be wo person musua twi no na ma me na ebi kura da wo a untumi nka brofo no ye na wo ne omo ka brofo pe oho no kwa de na asem na say ba wo ma ni hu traditions
na wotumi ɛma ne kasa na woka no sɛ twi na woka wo sɛ even na woka wo sɛ me wodi share akola ne kakaka na nso de bɔfo ne nam ho a wobɛwo sɛ na dwen bɛfie basa wogya akola ne saa no ka ne bɔfo no ka ne bɔfo na nso ne ka bɔfo a wa wontumi nka de a ebedu baby no obefa wo so and parental issues no so ha no ni na gina sanya wo ne nkola no ebeye the council sa wo de mema nkola na bi wo wata time factor because ejuma sem wo de wo ha na wonim se ne ejuma sem ti nti wo nkola na se bi kura wo ni kunu na ebia wakɔ ejuma wo so be se wo ye bibi kakra na wo nya kwan ama nkola ya omontete na be di nti se na wo ka no amanfo ebom homode okrom a and there no doubt about that. People are trying their best to make sure say they support and give their children a lot of counseling, but in kolani bi wo ha they are beyond that boundary. Only be can saying or one sha obema wo say si form nti people are trying their best. I feel say no so mo wo ha mo boa se nya Ghana for ewe ye wo ha ye say ye no ye beti mo so ma futuo ni kakra na ye ekoso no yenso yetumi etu ho anamon. Me wa London na papa we apostle from Paul Manson. Na o mututu fo no ne ade Ghanaian community. O mo da so ho na say o majai. Oye ni programs no. And this time one of the TV station BFN no Omega TV oye counseling ogusu ye na o say ni na koye say senia yen timen yen Ghana fo na wo ha no ye de ya adwen ebe ko counselor ye no so na ye hu nchechire a ye de be ma ye nkola no because obi wo ho a ebi kura na onya kwan krantie ana so nhwe dia from Paul Manso ye nansen e ba ne sa ndo e ba ne sa akra no pay visit to the parents eye akola ne busuafo ekoho ekosho mo de ni ade nti o still a oye ne djuma no but senia wo ka no emu odin senia Ghana for nanka say because ebi ana ye na say edu baby pene ya tiada nti I think say e say ye shemu kana Jenny Abansana wo no na Croydon ho na area porte be na issue ni si I see wo East Croydon ho na ye Wellesley Road meaning say what did da Wellesley Road ho na e si ye na wo so ye busy area pa ho na asasem ni si ye okay yo ye da se bebre yo eni aba so me da se pa Valentine ye be da se no pay for your time na ade ba kwa ma adwum se si ane se Ghana ha say very common so bo hu say akoda ebi owo 12 years 13 years no mu free hotel bi apie no correct e hono so very common sa so timu say ade me hu bibi sa wa ha ade bibi sa ni sa dating 7 no ya na ekoso no tia e fa no mko because akola huntimi emfa won say omo no se no omo yo omo nyama no obehu so omo nam ebi ana boyfriend and girlfriend ana say obi ni schoolmate bi na nam say no mo yo nyama no hu nti na meka say omo di ni very secretive into say who parents no one careful na one conscientize akola no to refrain from certain things ana bibi a wo suspect so ye na omo ye nyama suma sisa last minute no bibi sa be to dwapa say no obo say bi kura na omo twemp na omo nko bibi ama hu omo obo ase omo pon school a bi ana omo gina faako edi nkomo na we aso mu no ma bata no sa nyama na no ye but mu potential bi o ma ko hotel bi ana say bibi a omo ekakodi do omo nye ne sa wa ha ma yana wase anope samre 32 minutes after 8 o'clock mo ho abosen hanu de lidu mu ana wanti about 9:32 ha yo me yana wase bi nua Valentine ya me ya adom a ye be san ba ho biem bibi ani a that's pa bibi an so be din komo that's pa on say me bra me di na che ho no wo one ne yere eti ono Ghana kwa me obayi no nko to se nra o ma ni email ne baketo aba bi asem ni si ye no o mo school ben ho to se no o ma ni email se de asini ti o mo me form ma no se ne yam study si hye no baby asem ni si ye ne ho na ne baketo school so se ba ya ibeti ma bon kola no ho ban ti frege man email na se o ma me form ma no na ti anope na me frɛ me kuma na ya on the London on say na 3 days na me bra pani me ya kwa me ne ba pani ni 17 years ti ye na ikura wo Sompa TV na me frɛ na ya se ma adwa we ko school no so se se obekɔ high school nti afi no obekɔ na me se ono anim asem ye si o Croydon oni akra na kasa no se ama abrochefo nkɔla ya asem na me se one ne ba no ni nkomo se ba sa bibia no so na nsi akra ne ba ne ka che ne se wenya boyfriend but one boyfriend ai dey
eja o se Kwabena abroche life no ene Ghana no Ghana my wa ni benya kukudura o ka che ne maame se menya boyfriend wo suro kura ne maame no kura bebo no kura but abroche no wo mo ntetie no wo mo lifestyle no wo so ka che ne se we no boy but say so ne boy na dey ejai boy na o wa on be kwankura on ne na adawo on ya so yensa yedi ase me ne wo nante wato flower mame kisi mafono ho ne ade o mabrofo line no bi no enso we ne boyfriend ansa na bebe mu no ne bia o madu akiri enso onya kukudura ka kire na eno na me bu sa valentine se ho dia wono na ese maame fo no wo mo mani ko mo ma no dia wa pa na ka kire na ne ya se na ne ya na woni ne kasa wo se man ohunu se mo free baby na ba eno ma ba wo e honye ma busua ne mu krom eye dan a da bi mo be ko ti mo va wo hunu baby o free ba no se ama ya semo kasa nko ana bigusu ne kasa na me se afa mpai bonso e ka ona me ma adwo kasa na me se ma adwo now you are already 17 no say yes auntie and I'm saying it means that you are now a lady it's your learning hard no making the parent proud and also okay we no ka chane ma me say me ka correct English pa but we say was no kraten enti ne ma me ka chane say I was in London enti kwala na tete London one dey na say ka twie dey London dey come on say we ye ma wontotu nya come on tete America tu wo no to obi a weapon ye sekan omo woda wa Amazon no ne say you no tu obi a kura sekan nrantie mamu wa e wo London dey obi a kura sekan esisi school bag im sisi entadiem asi didi agro ya de be wo ai boga ya rahusem akwa aba boga me say why busy kakra quick one boga o te won te ho sen na yemfa mrafi ya me start with of ma me say ene no odo no akoye boni bi di amayen ana se wo do a he say na ayehu odo ayehu che se wo te kwan boga dia si wala ndi wo te won te ho kakra den na o akola edie mi amani twa so no me kan say me hu dwiri me aje won sam aje me sam te wana me prompt producer say ayi pati o my papa say when jama kwaji wa homi njo kwaji wa homi na do moko na me ka che bruta say amahu story began any girl bia yesi ya won second war UK ne maame na o kasa ti me sha na mse no bruta story we ye betimi ayi follow up on ade na ye de ebedi hu nkoyi Kwabena abrochire ne tena no obi man so tena ene batete no even kakra ntina ma me no Ghana Education Service ni ma bi omode ba education nim e wo ye kroma se me ni omo nya adwene se ye tia kwada emo akwada ba ene sa ne ma no me ni omo enya adwene sa kwan ne so no Kwabena sa kwada we no mu nyina ya obi sese ne girlfriend o boyfriend wa won se kan ne ho ahwan okopata tokwa wona iwe ya komo nto aba 17 15 years enkwada de hebe bia ede ababedru sa de wei ene ye se fa abroso nti ye de bi ba Africa yentimi control yentimi control etuo weapons ene sa niema no obisa Ghana mpanimfo se weapons dodo se na ye in circulation wo ye kuro mu ye so ye say ye kwakofa kosi broni no a wa build the proper systems how they check niema no ye kwakofa ne de ababe wura ye die mu a ye yentimi ncheke hwe ensese hwe no ye se ye kwakofa de ababe wura die mu enti eya na medwene ho amenti ase se Ghana Education Service say ene ye mu akwada ye ntia akwada enu nti akwada wo senior high school mu a wo ye so powerful krachen the teacher ni a what no school my authority no but I say tibi sa niema no ene ya na ehame no and Kwabena untibi 40 parents no mo wa bruti no yanka ye listeners say yenua pani Bishop Atapuku nso adwane wa ha ono so ebe maye London komo kakra boga wo flow no adam Kwabena untibi 40 ye ya bruti parents no de tiene say ehoi awotie oti obi man so bills ne dosun also settle but also settle ebi kurafia wotim ene ade ntisa ha say no a Kwabena betimi de oba akwa akogya wo maame
obetimi do ba kwa koja wo sister bi wadamfo bi ahonom no obi e ko obi e ba o me nua baba yara hotel land me ka jose ya wo sori kura na tese o kasa obi o fiu obi e ko obi e ba eti se ahonom no de eye woni wunyankopon ntam oba no yes eye nyame Kwabena batete de se wo de ye nkoka se woni mbatete che obi o nyame na ye wadom ana ama oba no ebia wa ya so de ama watie o ama bia wa ba be ye papa ede ama oba tete de obi ehun ye da ba ye wo yawo elementary nkete bia Kwabena ode be ma akwada no basic tense no yes yo nya kenyina ye nyame ensem especially akwala ne free wunsam akọ school me se ba bia sabi ye nkwada no mu jimi pa Kwabena so waduru senior high school no onya duru senior high school ono mo no a ebi obekọ boarding house Kwabena samre no boarding house no ba tan no wo fie chechire ni na ohwe no so no house master no enkwala ne gu dormitory honom eno no no tini fie age se bibia si no akowura ho enu waba obeba dormitory honom ana se bi weekend bi no ma ba inspection ne eye akwala no ene ni classmate ene ne namfo no mu a obekọ akoshi mo ona ebia empire ebebem se nyankopon emwa wo batan no na ebia ne nsabi nsa no wo oba no so nti ye nua no mo akwantu mu de nyame no ana ye nua asem ba ko kan ne se omusoso mo akwantu mu nya brofo sem no a mo de tete kwada no yes obrofo ya wo kan enye so hu nti bia akola na ko school na wako kan brofo na odrofia ma me ete sei kofa nkyere ne breme kofa jene ne breme still agusu e kan ne se o free baby ena eba but on no ko school na ko kambrofo no a sabe drufia o so brofia enye na so di dwa sama ni refi di wa kosu agora that's it so hu nti Bishop Wadawroma wo ye kirikire ni watu kwan bebre wote kasa hodo bebre abrochira brabo watena hopen Bishop ya na etesen ene ye ma setrem kwan ye fa so etete ma no Bishop Wadawroma no pe ya ne mu asem tesen me don CP Kwabena I'm sure with you for reho because the early developmental ages no if we say wa akra no 6 months e ko see 4 years adwuma ene ka wode I also utua no bosomi na Sompa 93.1 kasa no only 1 year na also de ne ma de friend nani okay nti bia oba panin bia ne ma be fa na free ha o London hono na o de o ma akogya no se na be ya obetimi akọ adwuma ba asan be dwom nti say 8-hour shifter me fa no anopa no nwotwe a ye emo no 9 no na mapon okay nti 8 to 4 ba no okay this wa be fie o de dinsa na wa free the friend nani no so ekọ school okay nti ebra anka Sompa 93.1 o school no na ne maame so wo adwuma anya sa shift ni enwumre ne maame ne be ko night a ankra na wie na o ma ba no o mo ba free school ba na o mo be didi o mo nantem se na be ono so betima agina ho me kakra na anadwo no wetima kotena ma nti o ma da no na okọ na danfo bi a o free Ghana ba e nche a oni ba bi ti no no asre ne se me ko night nti ya be da me ma na okay nti parental touch no nyame no kredi se wo ne o matifie na onim se ne o musitie o mo abrabo mu nsem o mo ka mo nsem acho no o mbeti bia na Sompa 93.1 eno kra no weekends no so hourly rate bia no sika ye de ma no wo so nti ana man 4% weekend no so no o mbekọ adwuma okay kakra ene wo holiday rate bank holidays wo UK no so dano a holiday ni bonus no was nti na wo sell ko e be ma bonus nti the real touch say me ne me ma me ne me papa etina se akasa no enwa na UK hona ankasa no in recent times London especially where about Boris Johnson mayor of London no ena ntokwa even a gang fight do so pa na ofri hono nipa obehye na na Said Khan ono so be mayor of London na oba no be hu se be ade na duru no so ma anya te se LAPD Los Angeles Police Department special unit ni bia ombebre na Ghana ni na kofa asade we nyina so ba yo ene almost 11 years down the line
still ensign I mean so be car go for so asare ne ba kwame for so asare yeah omo wo ne second ni sa 18 times on echi formerly of GTV ansama akrani wu na akrani wu no ebe ya areho ne ma ne ya areho se Nigeria fon kra mienu omo di 17 and 18 na wo ne second no na wo wo ne sa omo wo ne second sa 18 na akwano story no emse obia fa bi major news outlets na London and UK ni na ebe national case and say Nigeria for nkra no omo gang your friend Guns and Sharks okay and the other gang rival gang nso so ye Caribbeans ne ma no amo say from trust no one okay and Nigeria for no Gangs and Sharks no ye won nkra ne ba akosikan e ma ne wuye Caribbeans ne wo Caribbeans ne Grenada ne Barbados for no ma Jamaica for no ba omo ti Nigeria for no hu si awo omo ni pasikan no omo beba opunu ma omo so omo hwehwe obi so omo ehu ni pakra omo hwehwe na omo de hand grenade molotov cocktail ne sa etwa na o de ase ntomago ashim na soja na petrol explode no mo tutu amanfo fi nti akra ne na danfo ketwa ono se friend kofi omo pii a omo eko and Nigeria for a mistake for members of that rival gang and omo ko won sekai kun na odwane akone sewa ho odwane ya du ni sewa ni fia no na ni sewa ni ho omo ye 20 ba ko timi huri wo ono kwame vuso asare na okachi no and omo won sekai ntino arrive it's something that is part of their everyday living. Fulham and Hammersmith Borough, Islington Borough honum maybe a West Ham one and then Southwest London Crystal Palace similar na Bristol Croydon ankasa ntino e ha dream pa nti o keka sa ne ma we nyina bomu e ma living no kosen look debia unsunu gujem nti abrochie enye te se de ye tie akira ye Debi because bia pa abrochira ko bia pa abrochira ko enye easy se de ye hunu no Debi se ne ya package abrochire no ne ma mienu na ma abrochire yesre pa se ya bo ma betimi ehun atwam Tuesday enye se otan ne mu train na ka 10 minutes oye mistake to ebi na train to a gira 1 hour onya nhase no kra 1 hour na jino bedru adwam ne ate ne 50 okay onya nya adwuma nti odeka to abrewa kra na obehu na ohye jeans ohye jacket backpack bonachi odimika di train nachi obi aso anhye nti Ghana for na nkasa no munhyiamu no eya na ye memenda ne kwesi ada eye bi party bi no ma obi ababi makohia ena so mo ba yi na asese anajo a obi anim say after 2 hours oko ko se bi obi weekend bi eno na nchen nioma na ema yen ya setena mu wa ekọ yi ma yen no eni ho ebusia pani ni ho dwatwa hini ni ho extended family semi ya Kwabena se mi yem fa nko kanche ebusia pani no mere na so for metu afu bi ani ewie ya street kobone se wa ne wo fa mane quick street nya afi ne ebe kansem bia yem fa nko police station na madam fu bi or Ecobank bibi ntimi di besie or holidays see now you want to throw a small platform so Charlie I'm just coming back after drinking to stupor. I've just seen them murder some 15-year some small girl in just around where I'm staying. Charlie, I make slow. Yes, I did be very common so be. You know, onuko hu ye na no was why slow. Bisa ne say here no see you cried no. Girl we want say na. Oh, it man we bank had no holidays. Adea the gang culture at the same we quite the open space power on the wall. But even train station and I'm say journalist no on the Kasan or say 1 foot machete. Yeah. As a kotokro do kotokro ya time na gang sikan sem so you kuma se ano we langa tente tuntum pasa e bi no mo de yes ade no small girl we come police back at say she was at the wrong place at the wrong time. Bishop said omu date or outside ya net saying as compared to Ghana the ya net saying would want to from one almost sentem
at the age of saying a bit to me shall say 9-10 oba fie so ne ma me ntimi mbɔ ne kyɛm so nti 9-10 no mo yɛ den oba to me kra that me boyfriend ni fie and my girlfriend ni fie o mo sha ye socialize o mo into relationships and them who say wa ware nyɛ common ya kyerɛ wo mo school ana there be o mo sua e wo mo namfo mo any movies and internet okay to be our phone how to socialize TikTok no they are socialized with gadgets okay do I hear mama no or pentama koda se ne be achiro betima akwa adwuma nti oba ya ne ba ne laptop no na dwen ne sa akra ne sua de dabi they have access nyoma sound crowd we mu baba kroma abeka no wo kwabena bi kwa na on TV da and it's true the exposure they have with sex styles and then nkomo mu di no ebro so omoba kroma na se wo we wadwen se obetia o sister man or the omaba na wo kwabena me ha wo na ba bi e ho ne de saa ne tie. So that's we are used to. Exactly. It's a different culture altogether. It's a different culture, omonta the shame, indecent exposure. It's so normal. So normal. Obekwa koto na omunya obi so nka omasem. Bishop, o hwe de wo kikan ya, wo de watena ho penti unum de ekọ. Se wo de omba no free Ghana ha kọ ho. Ene se okọ wo mo ho ya na ntete ne yesa difference wo. Difference wo mpa. Difference ne sen. Some de akwa ni free ha ekọ. Ya de o kan se si ya answer na me be room. Kasa. Brofu no kum. Ade ye fa ne se brofu no ye bibia sa. Ai, me man de e o muti brofu. You have been subconsciously socialized say ya de o kan brofu no nima de dem. Yes. Ntisa. Obi na no brofu we. Already nima de o goma o. Debi enyesa. Me we anything. Unya Ghana for man na omani edin na omatwa ntoma si omobo na. O de ne ba ne be ko supermarket. Okay. Akra ne mistake obi twa no ho instant na omo ni ede ndi omo de omo mani si supermarket cart no omo de obi twa to ho omo bom omo to am so pa se ho de en hu no obi anso hu se ya bo bom ntino one no katwi no hantete no so du wa na hu se no na the best Ghana ye ntete no na ya to atwene the say yakosuom yesuya manatra Kobe, how are you? Are you okay? Kobe, have you eaten? Kobe, how do you do? No, bro, Debbie, I cried 4 years. Me tena Denmark. I will be 4 years. You found go school. Oh yeah, day. What them fear? Now, my mister, you do a bit na car. Kwa kwa be fast do a car. Kwa no watch it. Sani yom. Say, obi ni namana unim na go and tell grandma. So suspecting na. Koka. Dear chamo hono. Until 4 years omo di sa akra ni trimu ene na dwemu bia sound of numeracy ene literacy bit makoso by 6 months o se okwa adwuma nti o da akwa nko 3 months akra bi di nko no dey no mbeka che no oba na nti brofo dia onim nyansa onim ngoma enu na eku yen no and then o show mo lifestyle na omu ni obi omo kokon ma se ma che no okay obi on ni din komo omu ni obi a nti wo say ya no wo say ko kwa na okọ because computer na eche ne dey say de oye no eye ana asa enye ede na ma ewo to make a see chen ma okuru no madentia omo de man na chichi European state after world wars no they needed population historically and no omo de chichi Marseille port city of France say bi omo de ashaw for base for na chichi kru okay because here Bombay France no na omo didi airport city ni so bit ships so no ba na omo de na ko share them so omo no reproduce and to come say Arab for those pa Arnhem Rotterdam in the Netherlands same Aarhus Copenhagen in Denmark same major port city Hamburg major port cities ni na no omo de omo na chiche no omo nya nipa ni wie no and omo say the responsibility taking care of kids no do don na man eh okay ntinene yemfa to me emma omo eno na ko peja say yenche spousal support mu into 50-50 na fe emma 100 responsibility for the man okay say me ne we jai ene nkra ne major spousal support into una obi tweska ahwen do nkra na wo ba no ho oye adwuma so asemu to me do omo obi pa ene se betima ba se bi adwuma na wo ye nyina no direct or indirect no wo ye de ma wo ba no se Ghana for man bi de omo ye no no obefa no ko no ya no wo ba konto ko peso ja ye wabumi o so spousal support nti oye adwuma wo
no the scan be fie be ye japade na wo spousal support na kobutu mi bia no eno no de hwe o man eno so ankwa wo asem ubedem sisi a ye be flag social security ti Kwabena tedme ma ye say police aba omotwen domestic support unit nti ye de ache me kura me dem be say oh it depends on USA depending on the state. Okay. Even the nation state bia because of federal system into no omo laws Denmark say me kai pa say so your mistake and 6 months minimum. Okay. 6 months ni na so be na kada wechi ni na de bia obetu time bia so de ko bia wan fan ko bia penalty burial to o sa start adwuma no mo tete men kakran na obe da survival. You see Europe like this a socialist state, European country be a socialist state. Okay. Most of these European countries say one krata school any hospital is free. England more health insurance system say I'm friend NHS. Okay. Free. Nemum edidi any die no. Omo tax ni free wo sika no mo de arane sa na ma ni nyina. Last bi na me ne madam for bi da no free ho ba ye nche ntie na ma na onya alert bi won phone no so. Nti me twen me kon hwe ade kro no se omo ka che ne se time wo so ba check up no. O my GP no. Nti no asa to so bi mu. Nti wo hene o make sure se obeba back. Fantastic. And I was surprised. Fantastic. GP no na send because who book here. Because I say you can see free screen go bi ama. Oh, try obi amfa. Obi amfa mira. Omo nti yen kwa edi be 1 year ansana we are able to socialize into their system. Okay. Minimum 1 year. Because normally be omo ye no nyame no Ukrainian anti ase ni. Na dey we any the US gang culture epe. Obe ka dey na omo de chichire oman no. Omo tiposo. Omba Ghana, omba Sierra Leone, omo India. When the British wanted to take control of every land, omo the second in the call first. Didn't know about track record be. Oh, the omo de chichire omo mind. Great Britain. The omo de chichire. US for omo the two and a year confederacy no. Until na gun violence and power down. Okay. So for mama, me say wo pepeja wo mu akọ. Say wo do aye hu chen kwayi. Odo de awale mu da na da fodo. Na bo. So mama. So Bishop Adao man ye je o nte ho kakra nke be boa ye. Bishop say wasa wo do obi ana ye hu adan ehin fa na ye duru sa. Wo obi a wo kira de ye duru he. Aya agenda ni sika o adoni ho asa. Ise odoni ho. Agenda ni sika. Agenda sesai. De menye fi. Odra ye de ye maame mo de wale ni hobie mu. Ene na ya agenda ni sika. Me kono me maame aka kire me se hwe. Wo maame won bra me bra me de me kojimi na manya hwe no. Wo de ye wo kono. Enkojimi same. Ti ye de sasam no tutiri ma odo ba biem na ade ko. E agenda. Se me kono me nya bibia ba fie. Ya ka kire me se nkola nketo awachi o. Wo nuanom nketo awachire. Enti ko na ko pe bibi bra. Enti nya odo na me de ko walenti. Se odo ni hobiem. Se be ma ni bia me ni tema. E man because me be pade. Okay. But se odo dia ka oni bia me kom press before you be si twe wura boya twe nyame kom me kom atena ho. But na bi ri ho. E na to da bi so enyo omoa. Wa hu area bi se maame bi nya odo ni papa bi tra ya no. Papa ni nya bi no. Was in an entire papa titi be shit. Some maame de ya na wasasa. And walk off by one. Tibi no no be sade na do. Eti onu to de ato ni tirim. Ti yemi enu ni nyina oba ne be mani nyina kwaye o ye suro ya. Eti odopa de Kwabena. Ye time o ye jimi ye no a. Ye de ya do a igusu a ye do be sinde no. Ebi ni wo. Ye mana o mo ba wo ye chi no. E ya agenda ani sika. Ne maame atunifu ne maame ntunifu a wo sister bi o area ho so ne bra bi ko ya bra ne kwa abrochire ba epe e no be ka che ne so nya be ma fa into ono so de sade na tunitirim enti won no eye money na hand back na grand ba ga utaga na ma first kan mame na me no nya de enwehwe ne ya no bi ankon ye ntemu ha ya bishop ni me say okobabo ho aba kwekwa na me mra boga ho sade me busa me nua ba ya he say odo no abeduru level ben odo no wo hobiem say de menu aba wo say ni ho woni ne ya adwen bishop odo no ho but they also service no ekosro sen odo na nka odo no mum na service nipa no servicing from which angle? I mean sell this cafe odo nkwade also this cafe of course no what about say bia na me ni bia uni bia na chezo be from abedo this canaba
Oh, you have to pay. Sabisi agenda. Abisi agenda. So good ya. And this only scalia unido. Debi. Is odoka kreska kakra. Odok it was in Cabibre. Ah, okay. Assistant. Oh, baby. Also service. Brazilian hair. Of course. Could be also service. But boss, obi nso so ho no mo woni bi. But oba no so abudo ama na wo hwe no, but later almost na ko bi bone eno so. Fantastic. You see first no. Your school no so almost say who is a deviant? Nipa boni ni why. Esi nipa boni ni de oye nyoma enye. Ene de emra no ho no enko. Ene ya system. Deviance ne a deviation from the mean. One on door so one on so. Okay. So fast sebi manu susuminem. Ashawo for ma 10 gina. Na de oba ba ko a onya ashawo ni ekugina mu a. Ba ko na onya ashawo ni no. On na deviant. Adan. Say ku na ehia wo no. Omu nyina ya ashawo for edu. Odd number no wo mu ne ye wa onya ashawo ni. Okay. Ntiko. Sa na odan no. Na de ashawo ni ba ko kugina ma edu mu omunya ashawo for mu a. Ono ashawo ni no na ye deviant. Okay. I get you. Do say na girl na e she ni trim say boy we dey me ni na me boa no say na house of mama kan onam ho na na for na ka che no ne o ma ye akua no wo dey tena ho na jimi na di na di do achi me knew the always sketch na o be we school aka so mpe obi m odo ye ni debi Sompa FM debi obe ma broken out afi no mbe cho TikTok broken out ma me bia o aton mo a de ahwe boy bi school area boy na ja na obo ni dua ohun sa de na oba afia na asesa bibie no abe kan be fa biem akwa nya bo che ochina nim so twa pe debi Ejao. Njejuma. Ejao kola odo ye. Na sa bia bone ye adwuma bishop. Ne jina nipa ko na obo dua no so. Tis of mama ajeje madia na mahu se. Pass wa je dia say consideration. So wa je di nko adia. O de kan we benya. Nti say bishop ayam from so say obedo obi ana. Anyam from so oba to ni ska men ko do obi anko ha ho. Because eventually one hour come abesan yo ya. But yeah, any be so your feelings so as you do. Any your feeling the man nye bam ni bi. Bam say feeling bam. Ah, mango man come. Play me I play you. Pass one. Of course. Necessary na fe na okoye na me feelings. Say me ni agoja so moyi. Wow, the show. Na girl near high maintenance. Who say feelings na me di name. Ku say nya fufu anko bedi o. But we don't want man kon bom. Nti no be there just remain silent na yen ko eri. Na baby, unya bia na wako. Na wako jo bi there. Na wa nya bi so. No. We don't go ni bom. Ah, won't say that. Ya bon ma babo. Ku say nya fufu anko bedi. Enso we draw na anko ni bom. Bishop, what a beautiful said you no. It's very beautiful. When you have it, beautiful. Of course, it's so beautiful. But what about if you don't have it? If you don't have it, you can live peacefully. Peacefully so the ancient me live peacefully. O trespass ya ko baby ni so ko ya bo amade ni bi. Undru ha o ko ye de o. See mine. O ko ye de. See mine. Baby, I love you no. Meet ma send na no pen me. After 2 weeks it will become boring just all the day I want na the door. Also followed by action. Of course. Action is your money. There's a bass and I mean ma oba another opportunity to sell on. No, but birthday ni do here no. Boy be a no crown man attention no. The gift aba. Also the any baby I love you. What you for no 30 minutes. Then kwa na beka. That's the sad reality. And just me oba no minisika di anti what nya tema kakra kra ma me se wo hu se me do no na bi na mini. Bishop. Yo. Kanokre. Some girls na no more school na. No mo date boys or school. But no mo ko sugar daddy sika de bro. Obi service no be happy. Of course. Never. So they watch radio and boyfriend way. I see that's my boyfriend. Me show my na me niaje. And me boy no one arrange sugar daddy maka ne ba say be fa na. No abeja girl no kwan. Me de ne ko. Because no one no so the better no. It's the money game. It's a money game. So if you don't have it and we still time. No, because eventually now you have till more. Because GD say you have a future, you have a plan. I do a plan say go with Mineska men a plans. Plans with that money is a conjecture. Mineska metoka, Mineska metori play Mineska ntitrasi. Mineska no akoto.
Ntenya bone say obedo de. O debi. Na kind system no, but the area na on. You'd have to service it. Love a with carrier na. It's the first thing that comes with it. Untimi do be bra on drain no. Okay, so ya abuse or mood assessor. Automatically. Oh, and yes, sir, there is nothing. What about communication so cease here? Boss, communication would cease eventually. I don't know ya de back I am said that be Beniachim. Okay. Because when the communication cease, no, it will cease and it will reduce to the barest minimum. Okay. Me send you a message and opa na enumera. Be good because Ariano. Look at your schedule in the day. Yes. We need time for 20 minutes talk about how is the day, how no. I know you're the 16, 17, 18, 19, 20 school lab no. But the serious working lab, there's communication, but it's not as intermittent and baby it becomes irritating. Okay. So you say, oh, your board meeting. Now baby girl after I send a message, sweetheart, how are you? I miss you. Unyanka responded. But they won't have presented the next presentation at the board meeting. We are now the phone us out to baby. Okay. You bet gelo presentation you know if you cry say send you message. But what they are head. Yeah. Bishop Eda say, Boga, but I want to tell say, oh I head and I say Bishop Okase if you don't have no waste your time. Kwabena me nka fufuro bia from near ohini ni Bishop aka me de ne meka ne say Kwabena Emma ya ye do omutiwo ya ye no omko bayi Emma ye sikafo aduane Kwabena Emma ye sikafo aduane Kwabena yes Emma ye sikafo aduane nti se woni sika po ba bi tena but obi nso ni bi nso odi sa sikafo aduane ne bi da bi oni bi si ye wo ma ne ye wo ma Kwabena me ne omienu ye nam wa ye wache ne wa wache ye wa wache ne wa wache ye wa wache bi wo ho mo de kai we ye wache we cast ne salai wo yes ye wo fufuo ya ye di ye wo bi fufuo woni boss on say kai obakurum fufuo nie so ye wo bi fufuo ye de sufita ni bi ade sufita ni bi eso we say na ko bi ba ko ne momo ne ba ko bi aso sei na efritire ko ketire obi susu de so mura no fufuo no kura wu so hu enti Kwabena Emma de no kura wo mi ye say Emma eye sikafo aduane enti ga man ye se woni bia na wa pa ba bi atena guess yi Kwabena one few but obi say me musa say sika eya akoma na say ye love na nkasa no ye de sika na say de akoma na ye de sa adwuma Kwabena woni sika woni do but Boga no so na memenya obi wo ha woni sika but wo do Kwabena David Boga sa sika na sa nipa na oso woni sika wo do no so konya sika ni test besesa entina odo na kanena no ni sika na no so wo no na wo hemfa. Okay. So sika no direct no or stick it to bia condition na wo mu no or stick it to wo or stick it to oba way or stick it to bem or tranwa because ofi say na nim na chi ni bi but the moment obenya na bi di agina so no e ho na oba be hunu say oba way kura na wo fa no onye ne class if say all kosoro no osia ema mu ma so osia memma mu memma. So every stages in life will be an day more than 4 ba. Every stage be a obedru bia wo ehon namfo a ene nipa wusia wunum en Kwabena se wan kai ebia wanyo obi a o kai be bia wo free ba ene ebia be bia Nyankopon edwa ba bedru na bia o kai uyo bia kan se wo kai ade pa wan hwe a wo be follow sa nipa na wo siesia wo mo no so nti obi bia osian media me wodo me ni sika me wodo no wo boa Kwabena wo ni sika nti sika ni kra oye ni de wo taste woni taste nti wo ba fa ni biara sa nti Boga wo se obi ye defo pa nso so woni obi a wato no domu pa na nam a ebra be ma ni bi kra Boga most at times sika fo no ntanya odo omunya den sikenti na nipa na babedi ne just for fun most occasions esikafo no ene wo mo nsem obie no se nipa no hu se ne nsem obi pe odo no ni ho no mo saa eye ni sikenti nti obo na so mu kura no a obetena ho so ote se de kura no a obedi na chi because sika wo fie ejapade wo fie enu nti na ya na mpempi no ano omo nsem obie no eya na se beginning no omo hu ni ntromu bebre omo hu sani na brabo sitie bebre o hwese
truly ebia sani me sitie yi ebia me na se popra me nse da nibi obedi machi ana but unya ko hu se nipa so mesi no e wo bi pe whether what is said here obedi nachi ene nako nti sika no kasa more than bia who say sika for on sika ni ono nko akọ ba bi da o share sika ni ono nko akọ ayi da Debbie, I'm for the phone friend was say Kwabena me now he ebia me ofie na now kwai me come mami bo ka me mo akwa koja me ye bio ene me basi ya ka me akwa koja me ene me basi obi oso okọ ba bi no onim say oba bedi wachi akwa koja sikani no ene na anya no mo kọ number bedu fie no wo sakofia won kokwa so obenya bibi kakra Sompa 93.1 it's mostly what do you me can say a sichire gu form sisi abun say ntatia ne ade ade free me ahudu pi from all angles so baby an ntatia ni no won frɛ wo no mo ba sa na sikafo abrabo etie nti sikafo na mpempia na mo pedo no omo nta manipa enhu omo status in your society say bia ne de ni pie bebre omo kra no eya na mostly almost take it to bia ne ka ne do nipo ne se abrabo ase no mostly omo ni omo a ba ni ade ana bia o because no ni ntiboga so are you trying to say here for there ya yeti ha ni kapere de enya do ni bia na is that the point ye benya bi but chance bia ni mu aso so any baby a wugina no so any baby a wugina no so ni mu aso no afa die level nya na mnu mienu yetetare hu mienu yetetare hu u se ye boga ye level wa yo Kwabena yo abaya e bia boga hwe yeti ha yi hwe the whole world obi ahwe wanim boga ye nibio but e bi kro obi kro awu ama wo keke because of na woten Kwabena mo onwu ma me na minika pre Sompa 93.1 na minika pre me no boso me no so ya no meji ya ateka na free ho ne aka nyina nyambe kire enam dinamu it is what you hear say bia Miss TV so at radio so bia me okay hey sometimes Kwabena we are forced to smile to the cameras sure yes your days are dana ube adwuma no once ka prekure bi na obotum but you are forced to smile to cameras to entertain your listeners, to entertain viewers because your adwuma no we educate, we inform and we entertain. So it won't mean nya wa bra sa me ensa we and almost so yes smart to the stand that ohunu wani mos and man hu boga yi yes man hu ni yi aboga ampa quickly obi altar ebi altar tio and then they say I did not feel you and then they say man said hu ye sa na tie sa na adwuma hiafo no koda eti Kwabena hiafo ma de ye sikafo aduane ye hiafo yi ye soso ye wo ye de ebi a mi say ye friend say efie jewa ne ya grace no no nanam ase ho no na mafa bi saa na me ma adwene say me kokuku amone akoche so mu amone but what about say be na kuku anso ya dawo je bo nya da me wei metiri wei emfa hu Kwabena jai be ono kro ka so ya da me meka say wura ko na be kume ko baby na me ntram baby ai wei me dey hey boga wigi me dey mato nti ye nya sikani baby wa wuwa ma bemba boga at this point Kwabena yenko ya adwuma ye adwuma hwie ni yenye sika cinema betu eka na be ya dia ba fedo the voice of the people is the voice of God what here be my mouth just some few minutes be na yentie o say what don na ye hu sa anasa te say kai me be bo am na pick course my with all respect na ye hwe the voice of the people is the voice of God ma ye nim koma kakra na ye hwe sa de niam esi at 0551931931 minua good morning. Good morning, Robert. But you didn't be a casa free. Say what on age in a hand. I who and I say a number. Carry family, but I already share black man fashion. Did you so? Until a boss. Mamma Chabogane, a Tapukunia Buja fooling now. Now, I said, the Boga Chicken, a far here. One Chicania, one in the Kurukwa. What you have my animal Moka Monica? And make it so come to her. Chicken in the work over fun about that. I'm a cake and Nako. A Canadian so a Jessica, you can in the Kuana Kurukwa, and make it so come to her. Just a cow, what you want? Now need to go there. Then I'm a cake and you may come, Mamma. Only capture a dinner. Thank you, Bian in the that's it for your time. Good morning.
Good morning. Hello, good morning. Good morning, boss. But we didn't be a casa free. I'm making your mention. But I free father. Boss, you. Kaka mechanic said. The no woman tika a manager and then if we say minimum do appropriate akra you pen a general as my mechanic said that ubia ni pakra mechanic. Okay. Or wale ma therefore. No flow bia ban will be can say we didn't now fam a man be more we was that man so who you so we was say oh one more friend we was say ba ko power chat on and o can say I know one more friend you name music cantina me worry wo who you say we no worry no as no more can say na who family niema niema e o o ka so e mi no worry o mu nyina wan worry bia entina no ni sika mata we keep it hey asemo Minu, good morning. Good morning. Boss, who didn't be a casa free? Make us free a comment here. Boss, what I remember, my TV didn't come from Kakre, what I remember. Okay, a couple. Boss, you Boss, you what I remember. Okay, the attorney said, the attorney said, don't be any car. To be ready. Adea, boss, also the Adea, what's the Adea home in the Urano? What's it when your scar, dear home? Okay. Home, be seen, or your soft or your hino, or your president, Tulumo home be seen. Day, Obano knows in Obephobia account, said you are home facing here, say, home fell home time, we had the Obephobia account. The man is a doom baby, a moment in your car, Solomon home, dear, man, ever. Medase boss, I asked him. Good morning, sir. Yeah, good morning, sir. Boss, who didn't be a casa free? The man Casafic. Boss, Yentio from Central Region. Yeah. Your friend is Boga Casapa. Boga Casa. Na Mumka cram the background there. I'm on my side, and I'm sweet. You're sweet, pa. It's girl, no, you are never power whisker, no, mammy whisker. I know you want more. But our mammy, papa, no, almost if you're not getting a bum, and I intimidate. Because of Senna, a bin the honti. A bin the honti. So that's why I make a Boga Casapa. Nay, so now a banus nanka was open, and because of Sessica, if you was open. That be the pen. But yeah, careful. We cause I'm mission one. Yeah, careful. And they're very risky, pa. Why? Okay. Thank you very much. Let's pick another one here. Good morning, sir. Hello. Good morning, sir. Boss. Me pacha was say what I remember. Boss, you ain't one pay. Okay. Yeah, boss. What I remember, what my position who ye kakra with all respect. Why? Anna, she said, yeah, you boss. Yeah, meant to was some need. Sorry for that. Good morning. Hello, good morning. Yeah, good morning. If I told you, didn't be a free boss. Casa Free Central Region. Yentio boss from Central Region. Mr. Rakam can say, Sompa 93.1. There's a Sikane Bini, who I say, old dog crying the whole, yes, sir. But senior, you will be so on more or do, wouldn't be crowd or do, and so eh. But yeah, my man in Yasikania pre more wicked, and so eh. Oh, and I said, yeah, my man in promo wicked. I don't know that more now when you can now take a preference, you can keep wrong. Until when you scan the automaticalness, I was a would taste in Susana. Is that the case? Oh, there be any answer, bounce a man who won't be to go. Pakistan movement I thought they want to get wrong. It's using a Canada who can buy. But Obabi so how wouldn't the SARS here no nip. But I never yabi and also a power boy and so possible, sir. Oh, it's not I don't know.
mo na wuti to pro na wo fa bia wo be de te bia ma be hetre okay so man wo be de bia tre no on ne na wo so e bia wo so be fu de wo nya ka so de be ma na aka eh ya asemu na say obi asuro no yonko enye o ji de obi a play ni yanko nti wo so nya ka na so serious good morning sir. Hello, good morning. Good morning, sir. Ibacho wadaroma NTA TV no tie me. Why Ibacho? Good morning, Minia. No, let's take another one here. Ibacho we didn't be kasa free Minia ba. Ibacho me kasa free Nyase. Ayi fa. E ma no. Nyase, e ma no. Na omu we ska omu. Omu ba onya shi ba eni no ho awodo pa. Enti mo bompa yese. Enti me nua ba yi. Enti wo bompa yese. Sebe ya obetena ho da enti ne woni bi kura no a open sa na odo no mra nya sa. Odo me de me don mo mbi ba na agi ba sisa. Wanya ska wa ko. Enti se me nua ba se ma no. Wo na wo ye oba wadi kan afre ma no. Odo no wo ho ana sika no na mudi akire na nya odo bia ni ho. Oh, odo me de e wo ho. Ya wodo kan se wodo wo ho. Me ba cho. Okay, it is oba na na agin. Na wo de eti say. Me de me do wa na me do. Enya fidie su ntina wo kasa me nua ba. Me ba cho de bi. Ya da se pa. Ma try ya me fra because I me de pa. Ya me nshira. Me nua ma chien. Hello, good morning. Sompa 93.1. Pacha we didn't be able kasa free. Pacha me kasa free. Your friend is Frank. Free. Mr. Frank Macho Yentio from Kwadaso. Yeah. You're more canning na no matimu. Na you need to say Emma and Edo. Emma and Edo. Bema na yede. Emma and Edo. Emma and Edo. Okay. You see oba and Edo say Emma no omo enta relationship with purpose. Sompa 93.1. Ono enantie mu no ade sinani so ena ono de na be man edo kire oba no wona ma papa edo se wo be kasem ba ko yenu na woni ska oba be fa but who ska you be tabia oba no eda wo fom true be ma enso ni dia oni choice only choice me that time na man so ma wo mo so den ekire o mutu ni die ekire be ma no because of Adea kakra wo you feel if you pass na be ma no so nye bia that time de wo bia ni feel but what you need no choice the moment you be ni no our life mu no then o be kire wo say ono so that me mani ye na yankopon de share ni afi no be de na dia kire wo e ba sa pe yesu be ma ni yes e ja ba no confidence. Enti papa enti enne uni sika ubenya odo ubenya oba bia ono be kosa amfa hu se uni bi ono be kosa uni bi bini ho ya minshira ya asem na ye kan ya asem pa o ya asem na je se sika de wo se obi anya bi na mo kwan obefa so a wobenya no so ya no adwene ho yi enye easy o yes obia de na adwen anopa Grace Gift Sabra na new Achimota Bangle honum Family Life International School direct opposite na on saw yare bia Kumasen so obehu omo ewo hwem school junction Barekese road ho abu akwakofo bia obenga wo filling station no Grace Gift yare bia otu ase 0244126123 na Tony Sachs set up papa preko nema wodi siesie wo demo fridges no mo ne blenders no kettles ne ade nyina nso no o ma obi papa SD Karam Danum adum Kumase ya obey Wesley Methodist Church u yi no nkrokro ana wo tu akoton wo set up papa preko 0244119236 na wonim se Boris B baye enam no na kwa bia
wɔboa ma mo nsa aka bi saa nso na Bantama High Street wobɛnya bi Asenwase Market Santase runabout wo nyina so kɔ a wobɛnya bi Poku Trading SG Mall na afei so Shell Boadi Junction hɔ wobɛnya bi nam papa efie ɛno no Boris B 0544 444453 now waje so miso any 5G no bomade se ubenya bianom for all your programs yamaye wadom na friend number na eguase na ba bia wo bia no ya package bi kama na ye dia ma 0246 270 221 otu aseka rural bank say yan kan kira wo se kama akoma to yem wate na nyame ya adom asikasem enti na omo wo ho bibia ya onamu bia ye sikasem bia no bra omaso ye on branches no ba bia kuma se wo ho no ya wo ye adwuma ma no so de na monte so de wo de ye de wo de ko school de be na kire wo so ya wo hia sika it's all about otu aseka rural bank na waje wo so kama pa 0504 842-957. Remember, say 3A Herbal Center at the Drona Bar, Sisiade Coconia Yam Tim, A2 at the amount. If you are calling Nak, Danny Heba, Misty, and Yapidank, so no more Obetimia to Quaco Bia, a brow Haunia Manibia, any actually, and no a 3A Herbal Center, and Sanwa Juma, and no a Coco Master 0546 107 107. Na 3A penny for so Trinity of Art Company Limited. From say you do come bia ya wo pesa wo ko Prombest Bankers no mo amoye adwuma e wo warehouse ahodo ne ade nyina no yetemo ko United States of America UK ene ba bia keka hu nyina so so ne de wo be ko kama adoa to Masalachi Kumasi very close to Abrepo Johnson Kasua New Market Fidelity Bank no building no first floor e hona Trinity of Art Limited Company e wo bre bia be ko to wo mo 0531 633-556. Dimpa yesra hunya ne scienti are you suffering from peptic gastric and duodenal ningina no eye osa abusuako ni bi eye Dimpa Natural Health Clinic na wasa wo second floor Willas Tower Dicham so Kumasi former Office of Dementia Health Insurance Scheme ukọ ho a yare bia nsusu no otu ase wasa ye door to door delivery nuro no package ne kama na ye de ma Dimpa ni ayere sani 0246 744 744. Dr. Abe of Abe Herbal Clinic Efra say brata no so apatrapa new site ho yare bia da efiri wo na ye si fom ekosi wa pampam second cell no ye to ase ne yare nka ye bia Dr. Abe ni 0243 3453 92. Dr. Mensa so frɛ sɛ stroke ne asthma ne diabetes no ne nyina ebekɔ atɔnsam ntentan ne nyina no ebekɔ head office no ewo kotwi ya ne Guinness depot no edi ehwani mu all the regions no ye wo hodum dwada brada wukuada ya wada fiara memenda ne nyina no ye adwuma no sa de cement recommend powder number ya be kai wadwe no bra nyina Dr. Mensa ni ayare sani 0245 958 768. Kennedy Digital Satellite Efrose inches no opedia hi TV set no freezers no opedia hi kettle blenders no ne machine de pama de nyina no oba obenya bi Family Plaza building first floor ya Ben Boss FM and afeso Patase Adom House building first floor ya kire say ya Ben Police Depot Kennedy Junction ya wo ho Kennedy brabaji bia 0244 385 128 na Kennedy Aje Oso. Remember say I care. Say yare bia ukotodwe waposo. Be bia ayemre yebetu ase de amount. Ma umoja no eni afrusane eno eye powder wanwaso a na say tin wanwaso a ye de aba hapoti no be boa blood circulations be very common. Ewo we nipa duanum ekwa ne say eba. Paroni bam titibi bo waposo ahodene nko a. Na Fred Mens Danny Heba Colinac Misty and afeso habe and afeso so no pharmacy ne chemical ne herbal shops ahodo nyina no I care wo ye adwuma if dwada ekosi memenda edwoso zongo janse hono a I care ayare safie ni o I care 0530-721-165 na waje so abusa 21st clinic we are the sciatica expert you be trial scan massage papa bi herbal treatment papa bi ebetwa de agu sciatica no ebetu ase we are the sciatica expert across Ghana be bia ye wo Kumasi area overseas very close to Alpha Radio. Remember Obuasi Council Quarters Court Junction and Kaidome Market. Remember Sunyane and Kranza then Techiman 21st clinic we are the sciatica expert 0540-311-311 and in the Swawo Herbal Clinic Dr. Elder Owusunye
ani hu how bia osa ani hu how bia de wonamu bia ewo wani hu takrade port quarters ya Ben Archbishop Porters Girls no Kumasi Kwada so estate park hono a and then Accra Tabora Alhaji Walako Junction Dr. Elder Owusu ani hu how bia fakodan wo mo na untu ase mfama ho 0596 198884 na waje wo so Dimed Diagnostical Center Limited Dr. Marina and Dr. Joshua kidney liver prostate ulcer and we chire bramo nyina no ebetu ase e de ma so about Dimed Diagnostical Center Limited and from fibroid without surgery ebe no ho adwuma kama sanso so na bema wa ye mbere untimi entutuo ma ne nkum na mo a bra Kumasi ye won kran Kumasi na afenso nkran mesrawo Francis ya ne nkobo ba bia wo ben no na ibra 0207 515 623 then yebeje so na Integrity Keeper School from say admission ni nyina no eguso from Credit Junior High School and all that bra ne fa kra na bra na yentete akoda no nyam suro kwan so koda no benyini adwene nyansam na bibia aye kama ade masuku yesuku Integrity Keeper School ewo bi osukum ho tere for the bra don't go there security don't go there ensuo praying ground be bia mesrawo bibia ewo sukum ho no aso boa north behind Senate flat on moa IPT nyancha ne ase kwa no so ho no moa then Brema UGC opposite Okes Integrity Keeper School bra na be hwe wani so ade 0547 107 443 na ya jeoso abusua ya de obesi ewo hasei na nyame ya tomoa de wo bia so kyeranso so na showdown walk no baso nti wo pe enema bia Kennedy showdown no enema bia fa hu bia no a wadaroma barafie ha won sabe kabi anase frɛ 0278 369 494 na ya jeoso abusua great must be enterprise say car no Chinese truck no ne na kwa no parts ni nyina no ebi wo ho besra oba bia ope engine ope dian kosi nefa Kumasi Swami Macro ye ne kwasi pon senior high school no ene dimhwa ne mu na afa so break magazine ye wo ho so nwane nso magazine ho no mu a ye bo ho a great must be car tenten no ne akese no ne ho nkwa ne ho mpemprade nyina no wo ma obi ato from wo wo bia ya wotemenka no pay ya 0206 404088 abusia ya do besi e wa hase na luta misunku malewa wode nyom ba kakra bi na che sports, it's time for sports. Mami fa unsi ya no pay na nyame ya tomo na che